Talafalava malo le soifo si mai whaafonga I talafo le video Samoa le nei asongafua. Ua tula I mai vevesi su via le vale au te te mai tantununga ua whaingoa le ala white, whapea malisi au te te le asona nafi, ua mariri waitanga te toa toru ma manunu ai le toa tele, e peo na whaamaunia mai e sui le soifua maloloi na le atunu. O ia vevesi wa tupu le lua aso taru na mai ale o spainga o se fale tatalo le taltununga lea I se tasi o ai na mariri waitanga te toa valu ma manunu ai le toa se furuma le valu. Kai mai le CNN whaita wafere au te te nanga iane le ai o rata kia ma Tortoise ma ua mai a whailua se kurupu e ingo le Saraya Anza at Suna o la tonu whatupuina le whalamelawe. Ta uai sa ngai leo spainga I sui o le taltununga lea ala white. E leo fia sui o le malo I leo spainga le Sfreile ma ua fola o le awha mawina tangata na whatinoina lea tūnanga. I Italia, e toa iwa tangata ua whaidua mai e lo ia Italia wo lato poina, ona o lo masaromia o lato no whatupeina le Hamas, ta wala I charities o lo I tonu o Italia, ma ua lipatia o se operation, o lo whatautaia I lato e te te le mafia ma whainga whatupu whalawelawe. O lato o lo masaromia o lo tua ia le te whatupeina o le Hamas, pe ama le 5 miliona euros le tupena o lato sa idia, I le lua tausanga, mō fuafuanga whaatino le Hamas, ma ua whaeroa ua awe nei leo lato a seta, e sidia I le 8 miliona euros na tau au whae. O le suenga na amata whaatinoina, ona o le masalomia o nisi, ona o transactions whaatasi maisi atunu, ngā lua whaatasi maisi atunu I le atu Europa. O lo whanga solo pere suenga I le teminei. I Amerika, ai titi mai pe ama le se fulu toru tangata ua maririu ina ua whaale tonu se train, I le tu I Sauteo Mexico I Amerika pe ona whaamania leo I lea whaai tu. Whai mai le Navy a Mexico o le train lea, na ave nei tangata e 2 se fulu, e au fiai ma le au whainga ruenga toa iwa le train. Ua whaeroa mai li pote toa iwa se fulu le au manunua, a o le vahenga o lo manunua pe toa 5 matua I tinga ina ua whaale tonu le train lea I le vao le tauranga o Tivela ma Nizanda, ma lo ngāri rue nei le au su e tau wha mautu, po le atonu le mafuanga o le nei whaalawe. Mai o se talia, e se fulu lua tausanga o se tamaititi wa ripotia lo o au fia I le au manunua, I le whaalawe na tupu le pōna pō I Australia I Saute, Pai mai ripoti e le 9 News e to tasi wa mariwai, ma le to toro lo o manunua o se isi ali e luasu valu tausanga, se tamaita e luasu ruiwa tausanga ma le tamaititi le se fulu lua tausanga, manunua uma, o le ua maliu o le aveta avale e toro su tasi tausanga le matua o se ali I foi, le maliu I lava le no fuanga na tupu ai le whaalawe. Wa ta ua I ripoti na sosoa le ta avale se la au le whaitua Sutton Town, I le tu saute se sa e lata I Mount Gambier, ma lata I le tua oi ma Victoria. O le toe kuata le se fulu le pona se le ta avale le Holden Sedan mai le ala tele ma feto ai ai ma le la au. Lo whanga solo le termineisu e suenga leo. Tala munimuni mai Papua New Guinea, wa ave e sea umamai le au unanga le Starlink mai Papua, au tau wha mautua I pia fuafuanga lea malo I le matau po e whaatatau I le laisene ina o au unanga. Pai mai le Radio New Zealand le stofi taruai na fola I le NICTA, the National Information and Communication Technology Authority, wa whaatanuina le company le SpaceX, ia whaamuta umana au unanga tau satelite te tonu o Papua New Guinea. E leo yeise le isene e whaangaio iai le Starlink I Papua, a wata ua le ripoti wa maita wina pe le NICTA, le whaabo peo na ave nato sa palai o masini ma le whaonga ina o isi vahengo le Starlink I le atunu I masina ua tuanai. O fola mai e loa le malo o so tangata po se pisinisi e maua o lo whaatino le atulanga o solia le tula fono I le whaonga ina leo le au unanga le Starlink e au noma ni tulanga laisene ina. Mai ono yeise whaasalanga e tuina iai. Pai mai le NICTA e lata le lua se lau tangata ua saini le petition po le taro sanga e mawhai iuna whaatino le au unanga le Starlink I le atunu mai le ofiatari le Minister o Whira wa Inga Papua I le mataupu le teminei o na olo o iluma o le whamasinonga. O tala nā le video sa momo le nei o sangafua manuia tele ngā renga o whenga iai. Tasilima I Fatolu Amo Radio Samoa. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the Motu too.
it spreads easily and can cause serious illness. We can show our care for whānau and protect them by making sure we're well when we see them. The first symptoms of measles can be a fever, cough, runny nose, red eyes, or rash. If you notice any of these, get advice straight away with a free call to Healthline on 0800 611 116. Zato te mana nao umalava ia sa ole whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa umatasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tau whaonga. O le nā wai o lima, sa Eliane i Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. Tātou te mana nā umalava ia sa ole awalai whaatino ai le toi whaonga i nau ni lapisi toi whaonga. Mana tua, o tanga pepa i ila, ka tuni whangu te o ata ma laptops tuai. E le tia i ina i le lapisi toi whaonga ina. Whaatino le toi whaonga i nau lapisi, toi whaonga i le awala sao. O le nā ua iau lima. Tanga i ana i le Auckland Council Recyclable Items, Tāmaki Tūriki, All Together, Auckland. O mana o mie o e pose i sialo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Imata au pue peo le vaita mai no whanau po anga luenga. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, imata au pu tau whi malanga inga. E awhi a imata au puna o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi i Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Radio Samoa. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu oi lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o manatua ai. La Samoa, le nu'u o te nofo ai. E wha pe whea, na ngalo atu oi lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Samoa, Matalasi. Angi mai se matangi, e momoli atu ai. Alo fai la Samoa, Matalasi. O aolelea, fa solo. Ia o na paolo, lona sami I ila, me na sulungia ele masina. Me wha pe whea, na ngalo atu oe a imita. Samoa, o le penina, oe o le vasa Pasifika. Angi vai se matangi, se momoli atu ai. Lo fai la Samoa, Matalasi. Angi mai se matangi, se momoli atu ai. Lo fai la Samoa, Matalasi. Ja, talo fa lava le pa ia o le whaafonga tāpua ia le atunu.
Malo le soifua manuia i le nei fo i tae ao. O whalofa i a te oe. Le aso fau ua whaopopo i le atua i lo soifua. Mase ola o le au na nei. Le ua tātou toi whailoa i ai luma o le nuu e leo tua o le nuu whailoa i fo i pu e o manu ai leo pu e o mala. Tau alunga atua i fo i bale au undanga. Ale to fa i a fonga mua i a pole ftelenga fo i a se Manu Francis Ioane. Le amatanga o le neiva i aso. Lua se fulu bale iwa o te sema le aso ngafua. To e lua aso tātou tūlau ele. Ele whaamina tuina o le tausanga fau. Lua afe lua se fulu bale ono. Ame moe sa manuia le ala whai o le atunuu i nai to e aso o totoe o tiutema. Whaiva fo i o le nei tausanga. Ia maala usu ala seu a o na la vai momoe isi. O maile taimi fo i lea o malo longa. Ia ale to tele bai ngā ruenga. Ia whapena fo i nai tamam tina mātutua ma se la tau fo i tāpua inga i maota malawa. Ia malo whaaftai e le alofa maleanga le lei o le tua. Wa ia wha malu maluai i loutou soifua ngalue ma le soifua au auna. Le soifua tautua ai moise. Ia o le masani a Samoa o le aitau malele malana tautua e whai ma mawatu. Ia tunu ui fafo. Ia malofa ngia ai o tātou ainga i Samoa. Ia manatua fo ila. Ele ngata la i le anga le lei o tātou ainga i Samoa. Ai whapena fo i ona whai ma o tātou sao. I matau. I le tamau a inga o le atunu, wai le whape ala whatu le tupe na whaila i lea o le sua kupe ma le whalai kupe le ainga. Tau ino ma le o le matua le ainga. E o ia Frankie, e o le marketi, e o po o whea lava le whale o loa o lo anga i ainga. Ia e wha onga e whai le whaatau, le tupe le nda o la whatu. Ia e li o ai to tonu o le tamau a inga, the local economy of our country. Sao le nao oe mau, mai tātou umale, māsani una whai. Ele Pacific Easy Money Transfer. Ia. E se le tā ua. O le ea fo i au unanga ma lea tau tua. Au tātou yei leina. A vea fo le dei a vanoe mamuli atu ai i a mō maonga le lei malo whaanga. Tasi lea company. E le pine rona anga le lei. E le atunu ai maise o mea whai o tā longa. O mea luu au i tū malo whapena fo i tū pulanga televau o e kalesia e mo tau tio le anga le lei. A malo ai mwhaftai atu lau fionga le saoli i tuala pesta ta malangi whai malo Alan Stowers i amal whale tua i anona. Ia whapea fo i le au whainga luenga le pulenga ma le au whainga luenga a toa le Pacific Easy Money Transfer. Ai ale tau tua lana moa na rental o lo whai pēa i Samoa pēa tau nu ule skavale ko wainga. Ia le nā, malo a fua ai lao ua maua. Ia lofa maleanga le lei o le tua ua sula le nei tai ao. Ia o anisi upu a siri atu nai lo le nganga whaaftai i lo tātou tapa au sili le langi. I lana te ita inga le fō launga le atu nuu. Na sauma māua mai i nāni. I le amatanga o le nei tausanga. Ia, le ale tele o whawhita uli, ma le maa o le awala. Maa i le maa tui, ma le maa ngao, ma le maa whaalawe i a au o tele na whano ai tama whanau a Samoa. Ma tama wha pele pele. Aia, na ave ese e le atua. Na whasilingia i la mutu, pe a whai e uia la tui. Whawhetai le anga le lei o le atua. Tai mai ai lo soifua o tātou toi wheloa i ai i le lofa ma le anga le lei. Ina ua mawai atu le aso ananafi le sapati. Le aso sa muli muli o le masina. Ma le aso sa muli muli o le nei tausanga lua afe lua se fulu ma le lima. Ia, wa mori la ia leo la au i fonga au. Fusia o le fau o malo. A wale anga le lei o le tātou tapa au sili i le langi. Ia, malana whātou tainga sa ia whātafa tawhai ni au vale vale. A ia whaamboe fo i pe au langa vale. Ia, a wale wheta aloloa i o le atunuu. I ona whaiwa. Ia, maisi, le soria ko le anga i solo mai i sori ange i wa omo solo ai ma pūpū le.
Whatalofa whaatulau I pa ia masani o le atunu. Ia tā whatolu ma le vānu nofo Samoa. Pa ia fo I mamamalu wha le malo. Ai teinale o pa ia mamamalu wha le atunu o wā ainga matama o tama fo I mainga. Ainga o papa, ainga o ainga na te wha. Ainga na ite ai malama. Wā le pai tala o le tala le lei ma le pai sina. O le ngā luenga pa ia le atua ma le au whai ngā luenga. Ia, e le ngata fo I lea. Ia, o le matua ai le tuu ia te utau. Le ainga sa le vi, ngā lo whaafitai le te talo. Whaafitai fo I whanau no manu matuli vai I le atua. A wā se manuia lau tele o Samoa. E ia I la tau le le o mawhai mea whamai. E whai tofi I le kalesia. Ai mata utia sole. E o mawhai o lātou, whetuu fo I le whetuu ai te itai o le atuduu, whetuu whai whe au, tu ua I le leanga o le malo, I whai whe au. Ngaro uaka ia, a wai maua o tau le tuliman. So ia tu te le mi ngao ma tau le mafau fau, ma whao ngā se le fionga pa ia le atua. E whai ai nā mea o whetuu, ma wha ma leia le atunu, a mistik tai o le atunu, ma le au whai ngā luenga tutofi le atua. Ia tu uneia. A waia, e te le iloa, e te le alua tu fwoi ma wawa, ai o sa wali mai wha le tangata le oti ia te oi. Ia tātou te o uma ia I o le mea na whai e le atua. A o le nofola o lisi tangata ma tau wha o le tā. I le ngā luenga ma le tofi pa ia uana o le atua e whai le tofi le nā. Ia e wawengo o maile mea ia ke oe mamkua mawhiwhia ile. Mawhiwhia I maulau nguku le mea. Ia le nā. Tātou wafe atu I te mamti nā mātutu o le atunu. Pa anga tō tino. Ia ali I atau o savea. Whatalofa ia te oe le te māmatua. Le tina matua. Tua asina sina o le atunu ui mauta malawa. Ia whapea foi. I te tonu o whale o tangata mātua. Mauta ngā singas, ma so o se vaenga o lo o tau si ai. Na I o tātou tua āsina sina. O tau, mua whaamlia ina. Whaamlia ina I ainga. A vea o tau, ma sili anga o ainga. Ma le whaamalu malunga o le anga le lei o le atua. Ia te o tau e ta wala mai. Ia o tau tālo sanga ma la o tau tāpua inga. I alo matama whanau, alo lava ainga. Ia e mese fo, I alo matama whanau o Samoa, I lea tofi, ma lea vaenga, o a tiute, o a whaiva. Whaiva le ngāta I whale, o whaiva le vāte tea. Ia, whapena fo, I whaiva le tua vau, ma le tua sivi. Whatalofa, ia, te oe ma whaafetai I lo tau wanga le lei, na I o tātou. Ta māmtina mātutua, o toe whaafo I le alofa, I le mea na mapuna mai ai. Eo, o la tau ia na mua mai o leo ngā tūpulanga. Ua tuana I atu. Sa la tau ta pena I le swa vai e fu e tātou nei. Ua tātou a ai mau tau tāu ma mafa ma mā o ona ma lau le leit. Fe inu fo I sua o ngā luenga. Ma fu o ngā luenga na I o tātou ta mamtina mātua. Ua tātou ai. Ma wha sa o I ma au mali. Le ala le si me whai e tātou. Le tātou tūpulanga le rei, whaamanatu I a te oe. Awane I ngalo I a te oe, le vai puna sa e asu vai mai ai. Awa o le tātou tiute, o le toe ta pena le lei o le suavai. Ea, e fu e matau ma mawhai, le tūpulanga fau o a tai au. Ia ma le tātou tiute fau le nā, e whai. Ia se iau o fo I lesi au ngā tūpulanga. Whaftai la ambo I la tō lo whaia le nā ngā ruenga le lei le loto I whale. Ia nai mātua fo I po nai tō whawhine fo I. Ua nofo whale. E wa aile ta māma le tina matua. Ia ma le whangau ma le kingi fuko kele ngare le iō leo. Whai wa le wate tea e pe yo na whafonga mai I ai. O pai late o kapiteni o au ave vaa lele uma le atunu. Tu so o tangata nei, e to mai nei, maanga waa whabitoa, wa o uina,
o mo fai ona tautua o le soifua o le atunu o lo i a ao o li i pailate ma li kapten le au te vavai a tō whafsanga i mai kapten i sinia ia ma pailate sinia ia o lo sa tautuaina ia lo tātou atunu o Samoa le Polinsia le Air Dubai Singapore Airways Qantas Airways Air New Zealand Polynesian Airlines le lutu vavai atu ia whafsanga i mai po whaisela ka ikasi mawhangawhanga ia le tō wha ia Captain Whalavelave e Lamapuni Captain Sua Robic Andrew ia ma auto umalawa ta malo whaaftai i ngā luenga le leisa auto whaatino ia ono o mai leo le whaatalofa ia te auto lunga o le tātou upenga te whailangi tātou Facebook page whaatalofa atu malo le soifuaman ria o mai masani uso matua whaafine le bamalu o le atunu i tawhai fio le lalulangi press the like button or even smash it. Share our program. Leave me a comment. Love reading your comments. And thank you for keeping me company right throughout the years. Oto ulunga le YouTube channel. Patalofa ya te oe mo follow fatu foi. Papu boy samad wiolo kirisimasi. Ya a o tato wanga tu e fa manatu. Le tausanga fo. Ya malole ngā rurue malo foi o atiu te mawhaiwa sa to tofi ai o tau a o ngā rurue o lei whaia aso malolo ya wha malo whaaftai na ngā ruenga le lei sa o tau whatino malo whai o le whaiwa ya le nara ia tangola ia press the like button ya ma whapena fo i na tufa le tātou porkalame a wai te le a mea mane rewa wa umatu le kirisibasi ia le vo koe ka sulu ka ko me fai pele la ka ko koe popo vale aso lulu le vai aso la ua tuana ia tu pe ona ofa ia tu ele to ia ma se tala ya batua fo le elu lu ngi ai le fana u mai o le li faolo Yesu Keriso ma le fam le tuina o le Kerisi ma le pepe o le file mu ka ko file mu uma ela ile ina si o mo le Kerisi masi ia lana uma Kirisimas o sola le pepe o savali le pepe ma walu le pepe au tātou le lalulangi ne le vola kako koe land foi ia kako koe si pava le lola ia le mo e sa mandria me uma i le lofa maleanga le lei o le atua mo foi le file mu tono le ainga tele tau mafa tele tau fai o le matua kilo ka mafanga le liwi fa i ai fa se wapa ngi ile ai o le tau mafa ma le tau san ai lo le o mena le tutupu mai ai ia le telefo yo mai ma fa fita audio ngase o le tino ya ai o le ngalu ya te o langa ala no fa manatu watu le tunu ona o tātou whaloloa ia sa avele tātou vai ia o lo o malolo malanga i Australia, malanga i Samoa. O lela, i o toe o mai fo i ale a tau sa vele ngā ruenga. O le alua tu e tufa le vai, ale o le nā. E te o mai i le leiti o, a o le i o le taimi. E amata i le ngā ruenga po o le afo le tolu i aso uma asunga fua se i tau i le asfareide. Oi, lange tātou te malolo le tausunga fau i le astofi ba le asfareide. Le nubera le nā, o lua tasi, lua i wawha, fitu iwa lua fitu. Te leo tau mawha. Po ngai uma le nā, o ngasa ngaso le tino. Mai o le ola le nā mo le hata usawea mo. Oe, o lua tasi, lua i wawha, fitu iwa lua fitu. Fatalofa ile po ia o le atunu o lo malanga mai Samoa, Australia. Manisi fo ia tunu o le langi pe o Hawaii ia ma Amerika, le atu Europa, le atu Asia. Le Asia si mai i o latu ainga. Ia me se fo i lato, i le uso. Ia Moose the Man, malana whasoa. Ia me se fo i siona fa le tua, ma le no fa alo, mai i le atunu o Malaysia. Ia, o lo o nga lue ai foi ia ma fai malolonga le nei vai teimi o le Kirisimasi ma le tausanga fau fatalo fatu le mus
leo baba ia tu wanga I mele to tele lunga le tatou apio foli nga vele I ubia a lele o lunga to titi a afe mon tupu I latou o leo so ia tamatano o so le mua mai o tamatano so o mo ia I ma leo so ia polonga leo pena unasa alo le so I fu via a moe sa via ia le sapati le so nafi ma le ia malau tau Krismasi fo sa leonge new afaese ia fa pe fo ia le sunga ia alofa tia alofa lava malol so fo mdia fa boy sa mdia Krismasi o Lesser Street ia lava Krismasi ia te o tau ia fa pe fo ile tape natu ile fa mna tuina ia maulia ia le tau sanga fo sa membe lo au talo falava balol le soifo mluia lo fa mluia mai na Kalihi Honolulu ya aloha to you all a o tato yai lai Kalihi I Hawaii e vol le ya no e fatalo fatu ai mo fo lo fatu e le sunga le toina Reverend Elder Tinitali ngafa mo le flutua ya moyamba ya fa pe foi le do falo male ai ngali le mamalu le pulenga le kalesia e fakasai Kalihi a to Hawaii alo le soifua manvia after ile mafuta mai amisel tatu tina yo anti fa la velave afa masanga poela ulu ina ka huku ya va pe fo ile tu fine le tama tai ya Yvonne ya mal tama tai o Ashivon mo tatu ainga umalava ila I makahuku Saini Jennifer Utupo I o tahuhule mai mo mai ya Saini talo for Jennifer alo le soifu manwia ya Timbu Enoka Palota Rod Nanai ya afa perfo ya Ana Suomasi alo le soifu manwia Lavinia G Manuma Happy holidays to you too and the festive season o Polonga Leupenda, Levania, ya o Ilai Tuitamba Mayama. Watching you surveil from Sydney, New South Wales, Australia. Johnny, ya fa perfo iltumaitai o oilo sa Tony Vaisa, talfalava malol so ifomduia o talitinga, talfa talitinga. Famai. Wa me wa tu ma lo lau number 1 fan o timu ia I pai tele na so sa lo sfuma le tasi o te sema lo afe lo lima lona ngase o leva o italo fai ia famai ia mai pe no foi atu langa leo o tangata o le ainga leo o au mai ai se taimi avatu se fa matalanga alo ia pe a fai e vili mai se si o le ainga le ila telefoni le na o lua tasi lua iwa fa fitu iwa lua fitu ia fai ai on clarify justify and to make sure that this is real news not fake news ia le na ia talitinga o Polonga Leupena unasa fa perfo ia Satu Lavia o David Leo Pepe vi ia le tua tatu au lia malamanuia le Krismasi ya tatu walo le tau Singapore most tau Singapore fifia mapuola noa watching you from Hawaii as well many alohas to you and your family too ilai tuitama mayava matamatatu o lea o lo fai pea le ngaluenga Landsvale, Sydney, Australia. Sina tole for talo for sina, alo le soi fum dia ia te oe male ainga, ia fa perfo ia le uso e Polonga, tira sa ene, ia malo va tai le tato por kalame le deito sango le nganga I fo faiva, ia ai mai se foi, ia o le tato tano ava muli le no foi le vai aso le sei ma vai atu nei, o le tano ava muli la volena o le tausanga lua fe lua se fulu ma le lima o lai mata le leiai
ia mai ko meni ai mai tango e tufa ele u matu le tatou polokalame le la solana au silia ile se fulu afe tangata i lunga o le YouTube ai po walata i se lima se fulu afe i lunga le Facebook page ia whambai ia Mikaele ulungia saena ia balo mo ngā luenga nei tau sanga manuia Christmasi le ataua mo se tau sanga fau fifia ma futa atu i Meleponi patalofa i utatu ainga uma womba e masani ia mapaanga tō tino ale i atau sevea o le ngā ngai fōwhaiva ia whapea fōi le tānoa ava i le stete o Vitoria i Melponi atoa patalofa atu alo le sui fō manuia whaftai fōi le lango mai ia ma le talia ina o le tātou polokalame i tutonu o maota malawa o lunga o api o fōlinga ia mo se fōi le tātou lava la leo etas o le Radio Samoa fulmalima i vatolu a mo ai la le avanota ua le neo te fia whaatalofa ai mana tua neo o lua niva i aso talu o na trial ma whaataitai le kilia o le tātou wala leo i Samoa FM 106.1 FM talofa Samoa le atu du pele lunga le ala tele ma le awala le nā ua mawhai o na e whaanongo mai ai le kilia la tau Whai mai le vaenga le sa la tau monitor ma whaalangolonga na o i sa la whai. A mata tua i sa le longa e tau le lei sa sina. Anga i whamaunga mua tasi ma le lua, ma le tolu. A fia o tua i le tui ma opose i a o fo i a sau. E le whale vai singano. O i o e le mea e ngoto i le la. I whale alupo. E Filipa pule tuu. Matua i langona le lei mai. Ia whapena fo i leanga i mai tūmua. I no whanga i a mamau e se mai ma le tauranga i le anoa maa. Sa i o atu i le vai whangaloa ma le maa o fonti. Mi milo ana i o le matangi ma le atu ale i pata sa i o. E si umu whapea fo i le o atu i na i mata utu ma le whanga mga ngai fo le maunga. Se ia toi o ane i muli whanua. Oka, ma whalatai. Manino lele. Ioe. O ai la di pisi nisi mani company o le a lato le fia. Ma whaafetaia le tau ma whainga a le siu whonga Samoa po le Samoa Multimedia Group. Ma le Radio Samoa. Le YouTube channel. Whapea fo mo le tātou Facebook page. O le a lato le talia inda. Le atu ai ngā au ngang. Ua matua so atoa i le atu rau. Ioe, the larger space of exposure for all the companies that will jump on board. Ta ui le na, o na fui whalongolonga mai ia Samoa. E o tuila. Le taunu atu le atoa i se taimila ta mai lama. E au maru manongi o pisinisi o company o atinae. O le a latou whao ngā ina, le tautua ma le au nanga ale siu whonga Samoa, mai New Zealand, Australia, Samoa, tutuila ma manua, le atu Pasifika, ese le tāhua, o le au nanga, ia a mai se fōi, o se atina ele lei, ua whai ai se isi whola mawalungatu, e whaamanatu ai le lua se fulu ma le fitu tausanga, o le tautua ma le matua, talu o nā tinae, ma whaavaina le dei ngā luenga. 27 years ago, ioe, luafe luas ful ma le ono, ato iei le luas ful ma le fitu tausanga, o le matua, o le ngā luenga le nei. Watu ai le whaamalo ma le whaafetai, pa ia, maualunga o Samoa i ona tulanga whalupe, i le amatanga mai o le nā ngā luenga. Sa tangi i lima. Sa tangi fo i le tāla e maua, i meo whaasalaunga, the advertising dollar. Ia, tā ua le nā, o le ngā lulu e whaatasi o le atunuu, ia ma le visosoni mai ia i lātou. Sa lātou whaawaina le nei ngā luenga e maise o whaawhiangainga. Ta māmatua ia ene pastor ene sangala, ma le whaletua ia lilia. Ia liliu le vai o sina, whae atu tofinga. I le sunga le whawhingainga,
Pastor Louis Bonifacio and Pastor Anne Bonifacio. Wha'awau mo i le ngā luenga. Ai mai se le tō tele o le au whai ngā luenga. E ulu whale mai ma ulu whafo ma o e talo ma tāpua i mai. Ma whaamaduia mai le ngā luenga. E le ngata i tālo sanga mō lia. A o fesoasoani fo i sa whai ia tātou leiti o whoni le nāwai tāu. Le maa sa tongi ma le aso sa velo a le atunu. Ioi. Le whao ngā ina le lei o ia. Me alofa, ma le anga le lei mai o le atunu. Le o tau sila sila iai. Ma o tau wawa ai ma mōli mawai. I le whao ngā ina te tau ma le lei. O lau tau fuha i mo lau tau wafu le lingi. I me alofa, donations, and in every other way that you have shown kindness and love to support Radio Samoa's initiative. Ina ia, ele ngata, ele tātou whasoa, ele tātou lava ngangana. O tātou pese, ele tātou ngangana. O le tātou wanga nuu, le au malu manongi, ma le wha manatu, ma le tātā longo pea, i tū maanga i whanua le atunu. O tala tū, o tā lendia Samoa, o tātou mea sina, o langi soifua, whapena fo i wavau tala ngatā o le atunu. Le vāno nofo Samoa, ma le vāta ngata, le vāta puia. Aia, e la walunga, i le momoli ina o le fe au wha le nganga a le atua, le tala le leina, ia wha tala le leina ma wha kerisi anu ina, mau i le rotu tangata. Tu sāpula le tāpua inga, e te tāpua i ai. O ai fo i e te tāpua i ai. Ai wha pe i o na wha tino lau tāpua inga. Pe ke kalianga, pe ke whao, pe ke siva, pe ke oso oso. Pe ke kauwala au, pe ke paki, pe ke kawalewali. O anga umana, wa tātua wawa ai e le whaatino ina, o le tāpua i ngā tangata. The right, the freedom to worship, who you worship, and how do you define and act out your worship. Al mea lana le ua mwhai tātou toi au tiltilo ne iai. O wato tele i tātou. Tātou te lau vivivilu o tātou o tangata kerisiano o le whanau o le tu alum kwa amio pa a ma amio valea. Tuale ai ma se mea i loa tu ai se kerisiano ses. Laifa mai isi o ta mai ala vea. Te loli le atou sa vea. O tātou, e le tangata kerisiano. Wana un tangata whaafolinga e o le lotu. We're just church goers, not Christians. Why? It reflects through who we are and what we do and how we act out and what we say. Ai le ngai le si kerisiang o le si kerisiang. Ora mo kwa ke volo ma fia o le me o winga fa ke volo. Ana po sa o la landa te fatoi ile ta u te le mari faftai le tua ina ua tele nei tau sanga o lo fatino ai ia le nei ngā luenga ia mawhai ona au nā tuai ile atunu. When you are in the service of your fellow men, you are also in the service of God. Auto iai le ngā luenga, auto uso atangata. O auto iai fo i le ngā luenga le atua. Ia, tā wule nā whatalofa i o tātou wa inga. E pei o na whaafonga mai ai le sunga. Ia, lau te wawa atu. Malia o le aua i o taulangi le uso ia se vau taulango i nā i Australia. Aftai, manuel Christmas i te oe, whapea fo i le whaltua ma le aingali. Ia whapea nā fo i le tau so i a tāweu veu Rex, taulango, e amara tamai tai o Landuola. I kale stete mo tātou ainga umala walo whafonga ma tāpua i mai i kale stete.
taulango a yeise leuso ia veu Rex a yeise amadoa wala wifo ele a tau savel ta telefoni lea o lua tasi lua iwa fa fitu iwa lua fitu patalofa ya Mikaele ulungia saena alole soifo mduia o Sela Siona Marina talofa lava malole soifo mduia. Hope you had a wonderful Christmas. O le sunga ia Mase Fenika alofa atu uso Ela Talalupe alo lava le soifo mduia patalofa bitoa ile usopele le fionga ile sao polota i vau maumea feo le lua ia whapea fo i le tua fine a sina e no whaalo ma le ainga li i manukau botany lo fo yaso tātou te le whiloai wha moe sa manuia le lua kiwi simasi ma le whanau ma le ainga o tila se loti filoi alo le soifo manuia ia whapea fo i lau mua tasi toa na do wawa ia tu ei na o lunga le se fulu lua a tasi le afe lua se lau mon tupu ia le totele o le tatou a inga ua la lango mai peni amina falefatu ta alofa mbalole soifo manuia ia alofo i le on sa i ngā luenga wai o le alava i aso ia la hem fayon tatou ngā lue o le so o tae au ma le asolulu o le uso ya Sam ia malfaltua ya Christina fatalofatu Franken malo le soifo manuia ia e mai se fo i tufal tatou proclame potoa e Lex alo le soifo manuia sale faletui fa fo i Luteru Fangalima o fa vevela so alo tanoai talofai ia leo wawa ya tupia ni tangata lo a inga tangata nei o wata ule le ingo fa vela tangata lo a inga o so alo mo le tangoa i leo te wawa ya tuet maloli ile tira mo le tumaita i a fa vela so alo tanoai alo le soifo manuia line i Sara talofa lava ia te oe mo le a inga ia fa pea fo i mile ainu u liu fau le ai o mile ainiu lua fau watching you from Queensland Gold Coast Kolose alo le soifo manuia Sam and Christina alo fatu ia fa pea fo i misi a foa te fili o Lesser Street ST Sedi vau tolovaa ia fa pea fo i talalata alo le ngā lue matamata atu i manukau Peter Lam Sam from Sydney Australia ia fa pea fo i noka le Malta ia ai mai se fo i o ta ele tole a pai ali i pele and we are tausanga fo ia te oe Utita Moa Sili ia o fele mai mo mai from Samoa o ngā wheo Samoa le ndai te ia whamdi atu le tūtanga le vau sa pati to whai ono alo lava le soifo manuia ai vai o nofo ma o tilo atu fo i lunga le Facebook ma le YouTube channel ia mawava ai atu fo i aso whaapitoa o lo malanga mai ai ia le tōtele o le tunuu a inga uo mai masani Paulo Mangafa awa o le wha manatu le whanau mai o le li whaolo Yesu Kiriso ma le tausanga fau ai le o tu ua ai lava whaiva mamalu ma whaiva pa ia o le wala au pa ia le atua ia e le ilo e le tangata whapea ao o le asukilisi masi ma le tausanga fau ia na tau fi ai lea i na wa malo loa i foi ma fia le li faolo fa pe foi le tama le tu le alo ma le tu le ngang pa ia ai le o lo fa solo pe le vala au le tu la le a ve le nei ya vanoa ma le nei lao o te o moli tu ai fa mai senga fa mafana fananga ile pa ia lau tele o le tunu mafutanga o ainga o ekalesia fa la potonga o itu malo Samoa nei New Zealand nei Australia Hawaii po fair lava le atu lau o lo o afio ma papa a oi le atu no ma feta lolo a
I sauninga o pe au wha mawai, matoe sauninga. E wha mawai atu wai I nisi sa pele I tonu o ainga, ia, pa I atu le au, wha mawhana whanau le atua. Ma wha maise atu, I le loi whafonga pa ma le loi manta malingi, ona o le wala aua le atua. E le o se tō whai lo tau ainga po o se langona, ma se me whai e le ataua mai o auri ia ma lauri ia, e le pule aisis. O le tō whapa ia e whai tō tasi e le atua. Le ai sai isi e pule ai. Alo le nā fōi se me ala wali i e whawhau mai. Nā le mai whetuu le atunu, whetuu i ta māma, ta I tai o le atunu. Ia no mai le fōi la ia lea, ma pei whai mai ni ala tō wālo anga. O le whaumutia ai, o le pēle makau ai, o I whai whi au. Ka whi le ma whau ngewi, pua wāturu whafonga mai le atunu. Ia, whamawhan whanatu le atua, I le loi mata maling, ia, ma le noto whanau noa, ona, o le tūlanga, o le mala aua le atua. Philly Mamele Tony Senona, watching you from Melbourne, Australia, Victoria, yeah, hello, let's say from Ria, MKN Nasalio, hello, let's say from Ria. Ja, vatalo fantu fo I Sam Johnny, per fo I le o tapu ele tolinu. Talo fo lava mbalo le se fo mduia. Watching you from Anchorage in Alaska. Oko kain mama o le me o ye ia le vai ngale. Talo fantu malo le se fo mduia. No moi le ia mana tuola. E whapena fo I le tūlanga o ngase ngase. Tu sa po le kilisi masi ma le tausanga fau. O lavo I le taimi e a fo I e o mai mai. O mai o tangata mātutua wha solo mai le tūpulanga te lavausa I o mai le whanau. Ia o me ana e tūlai mai. E le whapela o le whatamala o mātua. E iei fo le taimi e whatamala I mātua mai la tau e ngafa ma le wainga o whanau. E ala yuna tutupu mea na o meo ngase. Ngase, e la le vesosoani o te fia maua. A e se tasi o se tau la sea e fofo I le ngase ngase o le lau fia. Ngase ngase o ta maiti. E te mwere ta o le ngutu malu. Pe ua mū le ngutu o le ta maititi ua aise mea ai vevela. Ia wa o le mea lena e tupu. Awa ngasi ngi whapene, sa fofo I le mātou ta māmatua, sa whi le vailea. Le to ina, e loa umatangata le nātau la sea. E amata mai I le kipingo o pau ka mui ki vātulu whafonga le tunu upo le perikome. E o le whato sanga ma mea whapena. So o se to inga ngasi, o le ngau, o le fofo o le ngau. Ia, ma le telo isi fo. Rasi lea ngase sa fo I alo mātou ta māmatua o so alo. Lea na tuk mālo o se lau ma le ono tau sanga le toina. Le se mai. Ki lia fo I mo le mawhawhau e le dimensio pe o la wali I le whato ata I fitus fulu tau sanga ta I fase fulu ta I limats fulu. A o le anga mawhawhau. To ina le nao so alo. E ma leu mana malama. Wala au I ai le atua I lona fi le mu. Ona o lana te talo na tali I le atua. Ala te talo so alo, oina ua lata I le valu se fulu tausanga. Alu watua I ate a mai le valu se fulu o riva se fulu tausanga. Whai mai te talo le mātou ta māmatua. Leli I e alofa mai. A whaiwa e anga lelei mai I lo uola I aso ma ale whapene. Ma tausanga ua pula la ngoto ai le soifua. E alofa mai. Ia sao ma le leilo o mawhauwhau. Awa lava nei whaalu whesasi se whai unga o te whaia. E māta ngā ma tau walea ai lau whanau ma e tupunga mai lo suru ngā titi. Le ale winga le talona. E alofa mai le tu awhai wa e au maia ni te usanga e tele. Awa lava ne ia o wha vale valea I le awala. Awa lava ne ia o vale matua. Le ia o savali ma amolo u ie.
o telefua i le ala tulau whaafonga le atunu. Ai mai moa mamata mata matali i ei tangata mata walea tuaila whanau. And his wish was granted. O le to ina le whaatua tua i le atua. Yeah. His wish was granted. He never had dementia. He never had isi to ai ngā mai o le vale matua po le ngalo mea. O lava le se lau ma le ono tau sanga o le matua o le mātou tama o le leipea lana vaai. Sa olo na mawhau. Manatua uma fōlinga mai ngō o lana whanau ma whanau o lana whanau ma whanau o whanau o lana whanau. And that's why I was very lucky to grow up next to him and learned a lot from him. Pia le talafole le. Ale profeta ole kalesia Yesu Keriso le au pa io asunga tai. Ilona talafa solo pito. Ole to ino li yae na whanau mai le tamoititi. E ngoia ni whae. Mai whauta o ni whae. Na whanau e ni mātua le lei. E se ta mālele le to ino li ai. O lea sa o wao ai te isi o sona poto. So he learned from his father. Papilala le me sa o ye mato. To mato ne o le autustusi. Awa no folo le si tangata lomi va o so alo. Ya futi o na sina. E lo le leia so alo. O le sina lea o sei, e uluri. Ia tauro markuma wapenge, o le backhand mai. Aere loa. O le ailo lea so alo, e le ti ngā le me o le sina, fo le sina, pe ase, ai ase ilu o le fulfulu, fo le uluri, e ti ngā, ia kau e lo markuma. Ai, o le matou mela le sa whail to ina lea. E whatau tala. Ai tofu mātou ma le api e tusi ai o ngafa o ingo tangata o mātou sotanga i sawa i ma le atunu o atoa. Oni auro niei mea i ai mātou. O to ainga to mai i a lea lai o le ofa i atu. O lo i ai le oa ma le sosia i tutonu a inga. O lo tau si ai ni ta māma tina mātutua ai tau te lei loa vane mai. Le nā to mai ma le nā sosia. E whawhia na whai. Tau te o ia. Whaalata ia. Mili le pātu o le toina. Whesili ia. Ne mea na o lai. O na mātua ma mātua o na mātua. Whaasolo ma iai i nā. Ia ngafa. Tau te mana malama lava. Tau it came directly from the mouth of your own great-grandfather. And that's history right there. To mai dai le lau moa eni tangata mani au ngā tūpulanga. Ewa i tā ua i o nā mea. O mea umana na toi lote mai i talo o whaamsinonga sa mātou whaafsa ngai. A o avea o ni tangata tala vau i luma o whaamsinonga. Whanua msuafa. E tō tele muli mauai. Alana e leilo whai atu. Aua e te tau mamau ma e pasee ma ta fulu le whainga se whi au mo le toina ma le ole matua. O le ipu vai e te asu, o le toast e te momori, o le alawa te mea te whaia. O whamrianga uma mea nā. A o le au ngafo i o lo fisili ngia, o lo ta mamatua ma lo tina matua. This becomes an exercise to help them out, to keep their brains and their mind thinking, ticking, and exercising by remembering things. Manatua ai mea, whaasoa ma iai lea mea, ma le so tanga o lea mea, ma lea tangata ma lo latu, whaasino manga. Ea lena, tā ua tele, whatalofa la ia lea, waila o tau nāe i mātua ina, aua ko ke so sola, mu ese asiata talofa lava malole sa i fomria o e lomi le e mai vasili foi o il koinga e au e galang iau keu fensa fa i da hasu
e fe siri o ko ki ka mai ka i ko nena vai va mul ali nana e fia lang ya poi fin nga fai la so e fe mai lo markala lo makua ai e di kilia nga le kali ia le foi fi au ia male kali io le li sili ia mal kape kengi o le afo o le kako au kirikiki e pe ko ke I fa pe o ko ele avi ko inga o lo makua I la so ia triple M fa mo sili Senaura tu yatua talo fa lava ia fa pe fo I te leise tu pai pa ese alole soifo mria ya ale te mai tai o Brenda Awelua ya au sage siosi male uso ya keleni tangwai alole soifo mria no mai leo la u fasoa o le ngasela leo la u fia o lo mana ombia I lava le fasoa dia oe le tina e fofo ile ma ile na ina ia maua ile file mu o si atali ile ai mala wane le telefoni le ale fionga le ngaftasi a fui maono la tu ile o lo tasi lima iva fa lima ono tas o lo tasi lima iva fa lima ono tas ya maua se file mu se mapusanga o sia fo ia tali ipo le afafine o lo o ti ngale fonga po le ngutu malu ia ile ngase o le la ofia o le alu matatu langa o le to tele o le pa ia maulunga le tunu o le o anga I mailunga o lili tu la fiso ma lo se fo manuia o te mai ta Regina Maria Bell prosperous new year to you le atoa ya beautiful family ma lo le tawatai ma lo fo le on sa inga luenga Max Porico ya fata alfa bitoa I le uso ya rupena ma le ainga ya lo o fa fonga mai Brisbane Australia alo le suifumria ya va pe foi ya le mai tai Oberia Perry Fire Tasi Fatasi Emma Jane Lawson finally gets on the spot Emma talo lava alo fatu sio tina matua ya anti vaitupu o fofonga ofisa. Dele te mio te fia fatalo fam fa manuia tu le Christmas. Ka fianga uma mo la tu faletua. Saanga le mai e o mai lava le te minei o la lango mai pea ma mai le la tu fa soa ai mai se o teimi la tu te fatino ai le upu fola. Talo sanga I lunga le siu fongo Samoa. Whawhianga uma lava o e kalesia ese Samoa mailo lātou sao I matau. I le folo ina o le upu o le tua. I lunga o le ala leo le siu fongo Samoa. A maise lava foi I le sunga I le whawhianga. Reverend Alessandra. Fui maono McCarthy ma le whaletua. Ya Eti McCarthy. Ya moli atu le ma loma le whaftai. I nei tau sanga e tele. O loo wha pēnā pēr ona whaatino le ngā luenga. Toi tepa I le ainga. O oe malo ainga. Ma tamaiti. Se le mānei o le nā. Pura kalame o lo whaia pēr. Ia ma o ngā fōi. Ma mori atu ai ni whautuanga le lei. Te tonu o maota malawa. Ia a wā ainga. Fofonga ofisa. Whatalo whatu o Feira Utuone. Halo le soifu manuia. Ai mai se foi le tamama tua ia au mua ave male tausi ali ia au auna o te mai tai o whae tete e no alo male ainga li I manukau manuia tele a le Christmas male tausanga fau ia te o lua o Ta'amu right happy holidays to you my brother ia fa pe foi Solomona Leasi o repa pa anga mangalei watching you from San Francisco. Kai maanga yo fo le mea le va mai ai. San Francisco Bay. Ya o Nuuai male ta vale. Vele talola talo fai.
watching you from Seattle, Tacoma, in Washington, the United States. Nese Ta'avale, alo level soifua maduia, whaftaile mafuta mai, Ketsi Neville, mai moa mai ina Sydney, Australia. Sambu, ta'alofa lava, malo le soifua maduia, whapea fo i Kone nonu malo, ta'alofa lava, malo le soifua maduia, ia whapea fo i polonga le upena unasa. Lo le sio mika ma le ainga, nai Brisbane, Australia, talo fatu malo le soifua maduia. Lau fionga tau le papa, leo Pepe, William leo Pepe, ia ma le mana mea ya Ruth. Yeah, Merry Christmas and Happy New Year to you. O se avanoa, vai fo se tala ma tatu tali e ai, ia o amio te lea. Talo fatu amio te lea. From Melbourne, Australia. Yeah, elenga te lea. Storyteller from Wellywood. Whangaloa Samuelu. Yeah, ngā uta vai. Whalewa ai senga. Talo whalava mālolo soifuman. We are watching you, Seville, from Pango Pango, American Samoa. Vai le mea olo. Mai mua mai eina i o tātou ainga. Sua ma vai whanua fo mai tulangi. Sa ole ma se leo mua ma le lau niu na sai lua. Tama le manua tele ma toto o le whale ula. Whale tau aitu ma le whale tau tangata. Le la au nā motasi ma le nofa ma pū ia te oe. Tu mua le motu. Whatalofa i whiti uta ma whiti taitu. O lo o a whio ai tangalo matua. O le whionga ia te o matawili ili ma pūpua li i lo tātou a inga atoa ina. Whatalofa atu le ia taua ia te o tau. Ia whapea fo i Helen Ula. Talofa Helen, watching you from Melbourne, Australia. Tawili ili, talofa lava malole, soifua mruia. But Mike, matamata tu lau pola kalame le nei asa fau from Sydney, Australia. Le tina matua i atu fue se wamuli, so vala, whapea fo i tala o ili, saua, la vea, tu vale. Talofa e, malole soifua mruia i atu tau family. Ya, la epa sefo, whapea fo i aniva niko. Nena, ei nei mata upu tā hua ia lea u te fia, talano ina fo i. Ina ia mawhai fo i wale, o tātu wanga i atu. I le tausanga fo, ai le mawhai lava. Ia, ona tāu fia ai le tele o mea o lo tupu le tunu. Ei nao leo ua whaalawi loa mai. Awa sai ai le finangalo le malo e mai se le fionga le li palemia ma le minsta o tupe ma le minsta o lo vaia le tātou polo keti o le tasi le miliona leo ua se e atu i le 2 miliona e te tau no o mai i le aso 2 ma le tolu po le aso 2 ma le wha o le masina o te sema vai aso lena se ima vātu nei a o le whaia le Christmas oa te tau o na atoa mai. Ea, i tu malo e 5 ma le tas. Maa lato te foto. Ale la ua au maine. Ua maua le to 10 ma le to iwa. Tolu 10 ma le iwa. To ila ia leo le 10 ma le lua. Lea ua maua maila ia le malisi to lua na maua leo le 10 ma le tas. O leisi to 10 ma le to lua. O ila tau ia o i tu malo le hero pipi. Ua afafo ma le mawhala. Tātou whaia le tala la tamai le nai whaingofie. Na o le toa lua, whaipule o le hero pipi o le ua wha maunia mai. O lo avea ma te teifono o lātou i tū malo. A leisi tō 10 ma le tō lua. E le manatu po le whapea e le i tō fia ona e le i apalai. Lātou te le i tāno sanga. Ia o mana ia fo le na. Lea la o lo o lau manu ia. E o i le whaamsinonga ave i eile matau pule nei.
O le ala le au wala o le tangi. O le ale mōlianga. Le ale soli tu la fono. Ua whaatino e la auli ma le minsta ma le whainga malo a le atunu ua iai nei. Ele o le mea ele nana o pese atuai i ate o tau. Wha i tete. Le tau wha leanga. Ma le upu leanga ina. Ngana vale i le poloketi a le whaatua i le atua Samoa o tasi awai le ai seisi e pule i le suinga o whainga whawai. O i pule. O i le pule. Sa uto whaafonga mai o watu wala uporo kalame. Teimi uma. Watu ma le wha maoni o le loto ma le nganga. Tei wha longo mai ei tei tai o le mano. A whai o la uto wa mio le tau te pepese wha le anga le poloketi. La uli, la ufionga le li panemia. Le committee for the steering committee for the $2 million project now. Whafonga le li mai. Whai se mea ave ese ai tangata nei. I le ala o le tū la whono. I le suia lea o whainga whawai. Oi, a pepese. I le wha leanga ino le poloketi wha mai le eise anga. La le mea o tō whetagisi e neim wha mea la tō wō i le wha msinonga. O la boli anga le la ave. La le mea o sori se tū la whonua o whainga whawai. A le fionga i le li pāle mia. Ma le poloketi a le fast. Le eise mea. Nau whai mai le tala le pāle mia. Ia good luck. La auto wale na ia ta tau tau te o ai. E whai le nā mea mātanga. O e whai. La le tu la whono wa soli. Nā watu nei ta iala o tu la whono i le tau sanga mō mua le poloketi nei atu tā ngofi soli sa ei māto i whafo. Atu e whai whono whawai ai o tufa tupe. E o lava fo i la tau o whai pule o i tū mālo le fast. Au tau tala whala o i tele le mata upule nā. Ai au maia i le whateita inga le na whatino i nei. Matua ia whasale anga numero tolu. Bai le tala le whamsinonga. O le mea te tau le manino ai. E le i whaanga ina whasoli tu la whono e mangele se tupe ole poloketi a le i tu malo. Na paua le mea ua whenuwhi sasi ai. Ona ua le manino o le taimi na whaanga ina ai. O le taimi o le panota. A o tupe lava la tau ia na saini ma whaanga e tusa ai ma le poloketi ma alu sa o lava i mafutanga na whaangaanga i tupe ia. So, if you listen carefully, there was no corruption there. I mean, there was no misappropriate of funds there. But o le timing sila i ele whaamsinonga. O le timing na momori i tupe ia. I le taimi o lo whanga solo le whainga pālota ma le whiwhiringa le atunu. So it was seen, but ele i whapea mai o le a whai ese whaasalanga o le ali i whaipule. Ia tau nofa malmala mele nā langa lai whi ei mai a isi ma o mai isi tai whau ia tulou le whaafonga le atunu mai e soli tu la whama le ama. No funds were ever misappropriated by Mangele Sekati. It was the timing when those checks and those money were released and signed. Ale ala le mele tula I mai fo I lo mato I tu malo le anoama. Le vevesi ai nei. Ma vava ai tu iai ili poti ia na au mai. A o fea na whao ngā I ai siaki tai fies se furu afe ia na whao.
Le lau manu I ai, le wha au ngā ina, e wha tau wai meo aisa. A lale polonga le atunu, male I tu malo. E o mai fo I lo I tu malo, ma lo nu u yuta. Le ise tupe na o atu yen. E ae loke ai, kaima palu ai, kaima saka ai ngā kai, ia mea I. Ia leu te whētu sa o lawa lai, whaafonga iai o le tō whae ala ufu. Le whai pule o le mātu I tu malo. Whai ma se alofa. Ali wawa iane I au te. So la ua sao ni atu. Awa o manunu ia. E ngā iane I ngā tai I luflufi. Ia o le mea lawa tasi. Ia. Lea la a 2 miliona le tātou selen. A mole whai ma se alofa ane. I lo tātou nu uiuta. Ula vea mea whapurkiki e whaase ai ma vale tu lima ai ia resources ma tupe ma whai le whasoa le tu langa tala whia ngai. A lewa ai o iatu lawa whionga ile te whono ia po o le tofi o le tātou I tu malo. O le tātou o e vai ia se amba noa tātou te whilo I fōi. Ma le tamaitai o ati mai le tātou whale tā vale le Henderson Motors Mantua Samoa o tātou no fuanga nā sa whai ei le masano mai le vai mai nā I le whionga tuala mapeka I le sfulma le tolu Lappington Road I Otara. O lo o malanga malolo mo le tolu vai aso o lono winga. Na ole I atau sa vea lava la. O tau ia masani nanga I e Otara. E te wala au mo iai. O lua tasi, lua iwa wha fitu iwa lua fitu. Ba wali tātou vai whapena o tau ia sai o I Glendon. Lua sfurma lua Templeton Place. Tātou maketine na le sai ai nive malia. Wali tumai tai o mareta. Lo malanga fo I asiasi Australia mo le tolu vai aso. Ia, e umi fo ile nā e tau te whātalitali ai te tau no tau wala. Aule I atau sa vea, o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu, ia, ma maua ai le awa noa, ia ngā I atu ai. Mo mori le vai atu. Oe, wa vai foi, tātou malo longa pupu wa tātou toi fo I mai. Josh Tatofi, Pua Olena, and saying, Mere kariki maka to all our friends, families in Hawaii. So beautiful, you drive me crazy. You know you're all that I need, so much more. Your strength and beauty, I can see in your eyes. I lose sight of my world. Baby, love, no words can hold what's truly on my mind. Just feel the beat of my heart and you'll know what I mean. You're my Pulena. You're so beautiful. God knows I love you. You're all I need, Pulena. Take my breath away, Pulena. Lately, all I think about is holding you closely and never leaving your side. I'll keep you warm. Time passes by and still you're on my mind. I can't imagine living my life without you, girl. The special moments you and I can only share will always keep us together and never apart. You're my Pulena. You're so beautiful. God knows I love you. You're all I need, Pulena. Take my breath away.
high, and still you're on my mind. I can't imagine living my life without you, girl. The special moments you and I can only share will always keep us together and never apart. You're my Elena. You're so beautiful. God knows I love you. You're all I need, Elena. Take my breath away, Elena. You're so beautiful. God knows I love you. You're all I need, Elena. Take my breath away, Elena. At last my dreams come true. Today he said I do. Friends said it couldn't be done, but all his love I know I want. 'Cause third finger, left hand, that's where he placed the wedding band. He walked right up to me and pledged his love for me. I long to hear him say the sweet words he spoke that day. Made me feel so good inside, till tears came to my eyes. Oh, I love him above the rest, 'cause in my book he's the best. 'Cause he did something that no one else did. Fred said it couldn't be done, but all his love I know I want. 'Cause third finger, left hand, that's where he placed the wedding band. His words were precious few, that moment my heart knew that no other boys I find could ever change my mind. While other boys I sent away, I love my heart till my wedding day. Oh, I love him above the rest, 'cause in my book he's the best. 'Cause he did something that no one else did. Fred said it couldn't be done, but all his love I know I want. 'Cause third finger, left hand, that's where he placed the wedding band. Third finger, left hand, that's where he placed the wedding band. Third finger, left hand, that's where
eva mai pea I the radio kasi lima I vakolu amo Au ngate sunga mo E ole nā, whawhiwhianga sui whiwhiloi, ole nei fōi au a ului, ole ulua i aso, ole vai aso murimuri, ole nei tau sanga lua whelua sifurumare lima. And I'm very proud and glad that I'm here, right from the start until now. Ia, e tā wai, le tā walunga le lei o le ngā luenga. Ia, awa le whawhongafonga tā pua ia le atunu. Lau sila mai moa, I tawhai fio le lerurangi I lunga o penga tawhailangi. Ai mai se fōi I le ala leo le si ufonga o Samoa. Tasilimba I vatolu amo. Le Facebook page I whapea fōi le tātou YouTube channel. Mawhai e o na tātou. Whasota. Ai mai se le tūlanga ui ai I le tātou ala leo. O lo trial I le taimi nei. Le lua vai aso o tūna I atu. I o lai whafonga umamai. I o tātou ainga I Samoa I lunga o le whamo, tasi o ono, tesi ma le tasi. FM 106.1 FM in Samoa. Whatalo whala. Ma whamdi antu ki risi masi I o tātou ainga uma. Se o mātou tina pele I mota. Ia lulua I alii, la whaitele, so alo whaapale, pale mata o le alofa la vea. Ia, e maise le tātou ai ngā atoa. Ia, ele ngā teina o tātou ai ngā I saulua whata. O tātou ai ngā I sola ua, masauni atu, mamanunu. Ia, o tātou ai ngā umana I le ngā I tua. O le anoa maa numera lua. Ia le anoa maa, o le anoa maa. Ai, e ai le whasisi langa tā, ua la vale nei. Mana tua lea na whai le tātou. Lotu tālo sanga e whaafetai ai le mai ama le tāua lunga o ngā luenga. Ale atu nuu, e kalesia, whapea fōi le malo, ma le whono fau a Samoa I aukilani nei, ta ita ia lava lea, e le mawhatanga so whaatasi o whaiwhe au Samoa. Ia, momori e tuaile ngā whaafetai. E whai alawa I tausanga uma, le tātou lotu whaafetai le nā I le atua. Le ana whaatino le aso sfumba le wha o le masina the se, o le masina le nei o te se malua vai aso tanu mai. Ai, o le masani ma le tū fo I lea ma le anga a I tātou I aukilani nei. I le amatanga o le masina mua o le tausanga fau. Januari le aso sfumba le valu. I le tau le itu lai wha. Ua wala au lia ai Samoa, poto I ona tūlanga māo puepue. Awhio mai matala mai a ao. Wha mau ane I lau kālena. O le aso lea, o le tātou lotu tatalo. O tālo sanga e mori. I le ponati o le sātaulo. O le li whaola o Jesu Kiriso. E tālo si ai ngā ruenga whaatino o Samoa. E le ngata I aukilani ma New Zealand atoa. Ai whapea nā fo I so se Samoa. I tawhai fio le lalurangi. Ma Samoa, malana tāpua inga I ona lau whanua ma ele. O le atunu pele I Samoa. Ma I ona te tai. Whaale malo se I o I te tai. Whaale anganga. Se I o I te tai. O le pule mamalu ali I ma whai pule ma Samoa atoa. I ona tūlanga whalupe. Aso sfulma le valu e pa ule na I le aso sā. O le masina o le tausanga fau I a Januari. O le tau le itu lai wha I le fiafi. I le mai ai o to na I masauninga o le tai au I lau lava e kalesia. Ma e koonga I e inga. E ona e fio mai e la I le tātou fono le na. Oi le tātou fono tatalo. Ioe. Mai o le fono tatalo fo I le na. O le a wha manui ai ma to finga fo. O le lau fo. O le committee fo. E se fulu ma le tolu I la tau o le committee fa foe. O le fono fau tua ma malu o Samoa.
Ioe, tā ua le nā, ia awale, whaafonga mai le atunu. Ia, tā ua tele, mo lau silafia, ia nganga e tasi, ua fina ngalo iai ia le fionga i le teitei fono, ma le whailau tusi, o le mafutanga a whaife au so o whaatasi Samoa i au kilani nei. Le fionga i da patele Father Michael Enderman, pa pea fo ia tino mātutua e pei ona iai le fonga le fono, ma le au tustusi o le fono whaife au. Le fionga i le whaasina ia tole foa Reverend Larry Tupac. Ia whapea fo le sunga, ia Reverend Filimoni Tuingamala. Male vasenga o whaife au umba. Olo o iai i le mafutanga lea. Whatasi ai malalango mai o le fionga i le tama le malo malona ofisa. Le konsula au le tātou malo tuto tasi o Samoa. Le fionga ia whemata palusalue whapo le lua. Le fionga fo i le swafa ia le malu. Ia po le fionga fo i le toto o lii. Ia tofi lau. Palusalue whapo le lua malona au waa. Ia e maise ai. Le whamawai atu i le fono fau tuai sa iai. O lātou te tai o tō whinga sa tui matangi olo i le tele o nei tausanga. Ua tūna iatu. E la isi tangata o lele e ātingu mai i le fono a Samoa matau ai maa mai. Ai le tai lalata mai i le me whai ei, manuti vai ai. Manuti mea ai foi o Samoa male atunu. Ai maise o le savalinga lea na whai nei, o le sailinga, o le tātou seni New Zealand. Maisi foi mea sa whai le telo tausanga ua tūna i atu. Na tātou whina wina ai, le toi whaia ma le toi whaola o permita o e sa no salama overstayer i le nawa i tau peo na iai, le lua afe ma le tasi se o mai, le lua afe ma le wha, whinaunga nā, le a whoi na toa tele i la tau na manu i ai. Ea, o mai le tātou whinaunga, i mata upo whainga palota. Whainga palota la iti, whainga palota whalaua i tele. Local council elections and also local bodies. And central parliament, central government, general elections. Te le sao Samoa e mai se foi le a feo le fono i le tele o mea la lango atu ai i sui o alo matama whanaua le atunu o sa fina wina i a tofi i pūlenga whai tu malo, whapena foi i la tau na tā momo e whai masui o i tu malo i le parlemene o New Zealand. Tā ua le nā, o le iai o le whanu whau tua. E tua mai iai le malo i ana fuafuanga whai. O le aso sfulu walula, aso sā le nā. Ia, o le a whape nā fōi o na tō lau ai. Ia to whinga fōu, o whili tā nganga iai le atunu o tō sfulu ma le tō tolu. Lea la ua mai au na whili li tō sfulu ma le tō tolu le nā. Ma ua whaata oto mai ai. Teitei whono fōu, le sui teitei whono fōu, le whailau tusi fōu, sui whailau tusi fōu, le teu tupe ma le sui teu tupe. Ia ma teitei komiti o komiti ngā lulue. Lea lai whetu ila utala. Au tō umala ia sa whape nā. O la tō winga, ma whai mai i le whono. Ai te leo no mai e, tongi se maa ma velo se aso. I whi naunga nea sa whea ngai ma le whono, ma tali ngā mā lo sa whai le whono, ona o ma tā upu, onga ina ia toi wha fo i le seni o Samoa. O tātou teimi e wha mau popo ai le wha mna tuina o le tūtō tas o Samoa. Tali ngā malo Samoa i lona lava atu nuu, pe atau nuu mai ia malanga whaale malo. Ai a tali ngā malo
I pāti whai uma o New Zealand malona palemene. Le whina wina o tātou submissions, ma le tālo sanga ina ia toi whafo I mai. Le sitseri, ma le ai a tatau, tangata mātutua o Samoa na soifu mai le awhiv se lau, lua se fulu ma le whāse o mai I le aso mua o Januari, o le awhe iwa se lau 5 se fulu ma le iwa. Toi titi a lua se fulu mon tuptau sa. Nā la leo na uwhai atu. O tau ia. Te lo le le nā tu tsi le fia. O tau ia e tau ai maa I le whono. Ma le tau ma whai ngā isi nei o tamali I. Ma whale o polo o whale tua ma tausi. E tau whao mau popo pēr le whono. Leo o mai o na tusi le tātou whawai. Mō le taimi mua. I le 5 se fulu ma le lua tau sanga talu o na whawai le whono. I le masina o Februari, mai le tau sanga awhi se lau valus fulu ma le wha. O la rauinga, na tātou ua I lava whapena mai ai, o le upu lava to I na mātutua sa whai, I le nawa I tau, o le tuspa ia le nā, a le whono, a le atunu. Ele I ta oto le lei fo I se taatianga, e matua manino le lei ai so na whawai tustusia. Sa o ai le a whaalolo tau tai ma whaalolongo I to ina mātutua ma whaiwhi au sa whisoasoani le tu whaatasi o le whono ina ia iai se tino sa moa leanga o tupu maola le atunu. Ai le se whaamalu e a ngai iai. E ma whai ai o na whaamau popo le lei. Ia, a watu le whaaftai. O e umana te whono mai le nāwa I tau. I le 5 se fulu mon tupu tau sanga o tuana I atu wa lela a whailonga le 5 se fulu ma le lua. O e na tai komiti, o e na whailau tusi, o e na te utupe, o e la tau sa fau tua I le whano. Mai le ta ele o lo uanganga. O mori e tuai le nganga whaaftai le tele o nā tau sanga sa o tau ngādurue ai, ma tātou ngādurue ai, na whai mai a o tātou talavau wane. E o tātou mātutua, masina aulu, whai maki o aka, kula koi maulu. A o lea lava e whai le au o nanga ma le tautua I le atunu. A e tali e ma whai tala mai isi a wali ina. Nā tau te lo tangata I o tala noa tuai. Mai le alo o fo I ase whamtalang. O mana o whai atu I ate o tau. Ana iau tau whatu, tau te alo lofa I le atunu. A ngā I maila, e lo I nalo ulo vale. O tau silsila e le uso matua I a tau. Le tau whai le vai malaya asiata, ilo maiava. Po niu le vea. Po lea malea, e saua asiata e wha maupopo le fono. E fio mai, sa iei fo I tono le komiti. Sa sui teitei fono, sa teitei fono. Ai o mai, e la lango le fono. Ale tō tele la o isi a wali ia. Leo o te whai atu. Wa, na e tō te marama lamba le ei. O te le mana o le umi o le mule tau tala. Ai le ise ngā luenga I whaatino ina. Mai tō te sile fia fo. E le tai alo ni tala e tō atu I luma o tō mua o luma o tō mata. Se I o tō whaalo longo I o tō talinga. Ai la tangata e fiola vale. Sau le fono. Ai leo le tata ma mau mai o. Ma whai upu mai ai. Tau ai maa mai ai. Ai te leo nono me wai te lo le leile me e te o iai. Ia le na. Awhio mai, tala mai au. O le au tau sitsila fo I seisi suinga ma seisi whaatatianga. Tala noa mai le tangata sa whai lona sao I matau. Tongi le aso. Tongi le maa, velo le aso. O whea a o I ei Samoa. Tau te tau ai maa maila. A o ai o e tufi tau whao. Se manai e whawhanga I le atunu ulea. E no nofo le atunu tamam tina mātutua. Le au whai ngā luenga. E fia ngā lala I le marama lamba. A wa e mata upu I e la lango I e le fono.
A lea le tā ua, o le a apa mai o le fionga le konsula ma le tama le malo ma le ofisa ma le no whatou. E wha mau popo le atunu. Lea la o tau sila nei, o sa noa le fionga le li pale mea. O mai le teimi te tau ai o na whatou langa ma ia manino au o whala. E le to e mawhai e le whainga malo. O na tūto tasi e tau wambo le a venga na oia. O le tū o le malo a lea e fio atu le fionga i le konsula. Le e kalesia a lea se ei le maftanga whawhianginga Samoa. Au whea o iai le atunu, le whono whauwhautua le nale. Le tā whatolu le nā le ua mai whatas. Tātou la langa se tae au whau. Ma whaatino se tae au whau. O mai mawhio mai nisi uso nisi ta mali. Tau ave ma tau soa le avenga. Mapuane le sasanga ma mapu le toa alii. I nisi ta mali. Ma nisi sa tau tua i le whono. Matu le nganga whaftai ma le whamalo. O ai o le ase mai, o le nganga wha le nā ma le loto le nā o le atau a savea. Sa avea ma fofonga o le whono mo le tele o tau sanga. Ioi. Pape nā fwoi, o na matu le whamalo ma le whaftai i le fionga le te whono. Sa tula i mai, ma le lango ina ia mao popo le whono le fionga le toto o li ia tofilau Ted Stanley. Malo langa lue. O ai umasa iai le tātou lau i le nāwai tau. E o mai i le so. Aftai le tua i le avanoa sa tātou ngālu lue ai. Ma tapu e le whono. Se ia o mai i le tai au le nei ua mai o na tu sia lona whawai ma lona tala autu. Ma ua whaata oto ai tōwhinga fau e whaapa ia ina ma wha ma maluina. Pe a wha e iai a ao o wha whiangainga. I le aso sful ma le walu, le aso sa le nā. O le masi ne fau o Januari. I le tau le tu la e wha i le afiafi. A whio mai. Tala mai au. Su mai. Au mai matoso mai le na fua wha tawa le vale o le tamā matua ma le tina matua. E tā ua tele. A se i la lafo atu. Wa mai o na su i le ula ma le titi. Wa lafo atu ula, ma wha ui ula. I nisi fo i o tamali i o le a papai mai. Ai mātou la lango atu. Ma le nganga fifia ma le nganga whaftai. Au ai peo na ufai atu. O masani le tautua. O whalupenga le nā o le li o le tu. E masani me lua, me lima, me sfulma le lua. O a wingo nā mea. E masani le toto, masani le fuoi ma le launga. E masani fo i le tano apa. E masani le tautua, tau fale, tau fafu. Alu atu, a o la o saili seisi e tautuina. Le ava, a wata mali i ma fale upolu o tofinga. E tautua le vea. Le vea fo le lilo mai avale na, o malamalama le atunu, o upu masani o le tu malo. A onge to fa, pule ono, ma le tu malo, e utu to fa. I finao o le fale po fa i sula mai, e lala ta i ai le li o le tu. Le matua na tongi e lua i ai, matua na tongi o Samoa. Ali pia i leo lumuenga, ma le vea i sa fotu. Ele na. Bela leo te whai atuai, e le fia sapi mamalu. Nisi tō whinga, o le whono fau-fautua mamalu a Samoa. A o le awa noa, pe whapea pe o le a lava le tu ai ngā awa noa. E ala tuai se tautua, o le a nganga whawhitai le nā i le atua. Ia, whamalu lua tu fo i le whawhonga tāpua i le atunu, o ma le whono le atunu. E ofisa o le konsula ma le se sila mai mō ma se tanga i lau fionga le konsula i nei tausanga he tele sa tātou mafutai. Ia, ai a fo i
Se sila mi o, ma le tapu inga le au whainga luenga tutofi, ma le ainga sa le vi. I whata whaitaulanga e fia. O ani a leu, ni whaale tonu, ni se sa ta oto ai, a o se taita inga, o le whono le atunu, i nei tau sanga ua mawai. Nā le nganga whaaftai, sa maua, le awanoa, e tautu ai i le atunu. Ia le nā, ea. E leo ni tofinga e sapi mamalu oi se si peo no fai atu. A o le awanoa. E whaatino ai. Ia se tautua whaale a u a. Ia. Ta mari i mo whale upolu. O e o le a nga i mai i tofinga fau. Ma tau te. O mori atu le nganga whaaftai mo le whaamalo. I lo tau tali eina o lo tau wala uina. Ma tau te lango se lau lua se fulu, se lau lima se fulu pasene. I lau tau tula i mai o se lau lau fau. Ia, mau te tula ia tu fau, i whai ia upu muli muli o le aso. A o le io o le taimi e whaau ia tuai ma le lafo ula. E o tau tau au. Ia sanga i ane ai o le taima, ia manu ia o tau whaiva. Tātou te ngānu rue. Ai wha mauane e lau api. Aso se fulu ma le valu o Januari. O le aso sā le nā, o le tau le itu lae whai le fiafi. O le a tātou ulu wha le ai. Ia, ma awhiwhio Samoa, i le maota o Samoa, i mangele, i le fiafi. Ia, o nā, tau le, ma ia e manatua, tau mawhale le il kou whalenga e fio mai la ia lea. E leo se whai ngā ai le mea leo le a whai. Ai, e ai le whailoa inga ale atunuu, e whaia a ole i whaia le tātou whono le nā i le aso le tātou whono tatalo le nā. Ma le nganga moni o le nā whono tatalo. Peo na sao noa i le fionga le whenau tus. E fionga ato le fōa. Reverend Larry Tupai Leveo. E tū whatasia i o tātou anganga. Ina i ala lango whatasi i le whainga notu. Ale whainga malo. Ma sa mo le fai e la sosful ma le lua. La sosful ma le tasi au le ia e ngalwenga. Tātou te momoli ai lumo le tua tānu sanga ina i alo whangia le whai ngā malanga sa moa i le nei tau sanga. Awane ia whe moe le whai ngā malanga. Ina ia maua le ngālu lue whatasi. O i tūtino uma o le malo matangata male e ka le sia. Ma tātou lango ai i le whainga malo. Ua toe whaatula i mai ma filifilia e Samoa. E pei ona i ai le whaatuatua i le atua Samoa. Ua tas. Ia le na. Le tātou sanga le na. Ina ia pui le atua i le whainga malanga. A le atunuu. Mo le nei tausanga fau pe a tātou wauri atu. I le lua afe, lua se fulu maleono. Rea tātou o e tāle pese vai i ai i a foe. Ia, whapena foe. O le mous tātou whelo inga mana te maitai. O le tau sala o ati, mai le whale tā vale o le Henderson Cars. Mana tua alo wha anga solo le nātou promotion. Whatua wha uma. I le vai asolo na lua o Januari. O le promotion ma le wha lau ilo o lo wha tino nei. Fa taulau ta vale fou, po le ta vale le used car, po le alawa le tuai ngā ta vale mai le Henderson Cars. Ai tu watu ma le ticket i lo lima, e te malangai i Samoa. Ticket o le valele, ia tasina na me ta vua tele tātou te tuli matai ma mata i tuina. So exciting knowing that by the end of next year, before the end of 2026, lua va lele te tele Samoa o le a to aitau nuu, ma pā la lasi ifo i nā i whaleolo. Nofa mata ma vava ai pe iai. Ai, o la utala le nā, Samoa. O le a ea se isi tala e toi avatu. O le a utou no nofo i lava whape nā mala lango ia i lātou o lo tau ma whai i wha. Le anga le whainga ma lo o ia i nei. I le ise me ta o se angai.
O le tulanga lea ngai e le malo e la wali ia. Ma walalo tele lo na whaatulanga ina. Ana ngai male nganga wha maoni min. Malo latu tali tonunga. E manuia le malo. Se manu latu te whai mea fia malalango le malo. Ale mele i nei. Luas fulfai tu la fitu aso le vai aso e le mapu le au tutu afi. Ia o le kea koe ia, la auli la tau malana whainga malo. Alo a le fionga i le li parimia. Sui whainga whawai, ia fau nona tae au, fau a wala e whatinoi. Le la uto wawa i mea i wa whai. Whai le testo le parimene a toa. Le ale test, su e le toto, po ai le au ai aisa le i tono le mautu whano, tu lou ma malu ma tau langi ni nili ma langi sisili o le mauta o Samoa. Na, la ua matua whate ia ma whitai, mai fau le mea lea la au liu whai. Mana ia. Wa lewa ua whase fulu tau sanga, o lau madu ia le aisa. Ai tātou wōlai le tumutumu maunga e a mata mai i le mea ina. Te tumutumu o whono uma, ale atunu le whono usu ma malu a Samoa. Le pāle mene o le atunu. Ta whewhe, la o tātou wawa ai nei i ai le tō tele o nisi, e wheo le tono le mauta ma le pāle mene. Ea. Ta whewhe le tele, o ni whainga palota la iti o le atu lai mai. Tō a tele o le ata toso i tanu malala. Le tō a tele o whaipule, o le a pā o umai ai i le mele, a pe a whai o le amatua, wha maoni le whaatinoina. Kera nā whai ua o nā ua whaata oto au lape o le tula whono le a whai. Le la leo te whai atu nei. Na ui fionga le li pārmia, ma sui pārmia, ma le kāpeneta. Ia whaatino nei se tula whono, whaatino ai le sueina le blood test and drug test, random testing, compulsory testing. Al mea random, te awapu e me moe. Tau se kuile mele e au. Mai do ngofu i se kuile mea. Le rawa tua ila i. E te le mawhai ona e toi solai. Pe e te alo whangai. Pe e te whai tonga whiti ai. Ai maisia i la taune i tele upune ngutu. Ma i se i. Se siaki aku au kou. Le nala ia, ta hua tele le mea le a iai. Tasi nā whainga whau o lo matua whaali iai tu le epa, ma whai mai amata mai lau kapeneta, ai whai mai le tala lauli le ai. E amaka kui mai o kou mua. E le longo atu fwoi o ele taimi o le a whai lo test, wai e te loa loa. E sola mai lo i New Zealand, pe te sola i tuila, pe e te ua e whai mai wai ma. Mana tua lele. O drugs nei wa lewa nai te tonu, wa lewa na whai e tangata i le mea. Te wawai e te whiu. Trying to come clean for 2 or 3 weeks. Your urine testing, your blood test will never leave your system. Koru vai aso e kere papa i ele aisape kango e ulo le maluanga. Ele alu ese, se longa a kore lei, se koru masinga i ke ngofo ai. Wa ele koe kango le mea. En bo levanga fekta fea i solo le aisa i te tonu o toto ma la toto tangata ne. Wa i manga ia, tasi na whainga fau. Wha vai fau le na. Isi whainga fau le wa whai nei, ele sunga le lauli. Peona o whai atu ai. Se i malea. O tau oma ia, whai pule ia sa o tau te whono
I tu malo, ai tau te whaaleanga, le polo keti o le 2 miliona. Le la 2 miliona e sa tasi le miliona. La le mea u koe whakangisi. Ha? La le mea u koe whakangisi ai mau tō whai mai. This is not fair. Let's go to the courts. Ai whamea lauri. Oh, good luck. Good luck, baby. Yeah. Ele na. Wa ko avesini mai loma. Wataro fatu le uso ya elevisi moli malole so for Maria brother. Ya Caroline Ngalo. Ya Osi Vale Pasesa. Mosa Robertson. Malole so for Maria. Pa perfo Anastasia Falili. Talo falava malole so for Maria. O Mase Fenica. Ja, wat perfo I se Luca Afo. Leilani Fetu Burgess. Talo falava. Wat zie ik lomer van zien? Ferry la ko ja. Ja, even maar single kamalang vangen. Even bij de kan wel zeggen die koele, maar die zeggen maar van jou ja, la kan van. Even zien die maar ko inga po ver ka ko al van single even zien bij. La kom koop. Wat van betalen is winga van of 4 voor le maar. Oi ko ke mai fa pena. A fela lo young fa lua mai le mele. E sei lau mai kom kau. Ja, al vakulo mal kau van bai. Lo fionga I famsin. Wale ftawi tele le mele. Wa fa malo lo mato le fionga le palmbia mal min stau tupe fa pe vol min stau le bloketi. Wa sei ese ia tofinga o te fono ia mato. Ja, vesidilo. Oi! Ole ale besa ye mo sa o komiki. Komiki la vavolele o mato foi pule e o mato foi le o komiki le anfo ile ave mo te fono al fono fa vai. Ja, na fa tu lola ile. Sa ye se te yala o na me na uto. Me sa ye te yala. Fa mai lole ole fa masino. Au la mele we se ta yellow fo ina mai kala la uri e o lo ye le ta yellow fo mai okay la ta yellow fo na o fa ta yala fa o to por ta yala na fa ye tangata no il bloketi o yo na il bloketi mai al bloketi el malo o la uli mal malo ala fa o ko le ko ke la mo ko le sus ka I le fa vai fo le o fa mai me me le o fionga me ave me fam sino ele se fe au le fam sino ma to nei ma to te apa tuai o le nau o mo fa to auto tu la fono fa vai fo ale fainga malo fo se Luca from Campbelltown in Sydney. Vai o malu lu vo le le tau po Samoa. Kalo fai. Tau po Samoa. Ya, sau mai lo kuinga ile ka alo ia. Na Helen ulaula ta lava mbalo le soifo manuia. Makwa kau fe ai tangata yo o la wori I langa mai lunga I. Tau fe ai. Fuatia born. Talofa lava malo le soifo manuia. Ya. Mai alofa atu. O le leitio le motele se la fai mai. Sa vea oka se manino le leitio o le fa mo. Tasi o ono. Tesi ma le tasi fa mo. Ia I mātou I sa la fai nei. O fuatia born le na. O lea o I nei ma le new year. O lo o manea le tau. O lo whaalongolongo atu foi. Ma long le tautua alofa atu I si au whanau ma grandkids I Glen Eden. Si au friend ia sae. Yeah, and Nanai, talo fai ke le yo le post, and kids in Henderson, o si au fai au ya Reverend Gary Maunga, ya fa pe fo I le faletua o ainga uma I so se tu o le kelope. I manukau anga ia tu I le tausinga fou,
Ia, ma le lofa le atua. Ia, le lei. Ai, o mea, o lo whaangal nao fuatia born o lo au mai Samoa i le motu tele i sa la whai, o lo o whaalongolongo. At the same time you're watching this on YouTube and also Facebook, simultaneously you're listening in your car, in Savai, in Tuamua Mapule. At the same time, ile ainga le tai, malewa au fonti. A whalongolongo umamai ai. Ile FM le nā. Tasi o ono tesi ma le tasi whamo. Atai le tua i nei awa noa o mawhai. The extension of our service and our broadcast, not only on 1593 AM from Spectrum and our frequency here in Auckland, New Zealand, but also on our Facebook page and our YouTube channel, and now simultaneously on FM 106.1 in Samoa. Lena, taua tele le vaenga lena. Ma uto umalawa alo anga I mailunga le tātou ling. Le tātou woi tāle pese. Alo whantu wai I le manawa o ngā luenga. Ya, o le asunga fua muli fo I o le nei tau sanga. Every day is the last day of this year 2025. So enjoy it and make sure it will be remembered. Na tale pese familia tuai. Ya, mai le I o DJ Dave. Ya, awa le manawa o ngā luenga. I le asunga fua muli. Ua tā tonu le tū lai ono. I New Zealand I au kilani I manukau nei. This song is called Bobo. For all you people out there who like to relax with a good massage. So we Bobo mai la kaulu. Fa solo mai I la kaua. Bobo mai yo kau au. Fa solo mai I la kaua. Bobo up and down, Bobo all around, Bobo in and out until you hear the sound. Bobo, 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 Bobo,
Poko.
You're listening to the voice of Radio Samoa, 1593 AM here in the city of Auckland, and now transmitting through 106.1 FM in Samoa. So you can listen and hear me simultaneously at the very first and the very same time. Isn't that cool? Lai alur ka valio lai fa longo male patu ia kwa se ka ko amio. Fatalo fatu I leusia fa mavaenga sa fa ia fa mai. So fu mo ria la fiong sever fa mo mole ole por kalambe muli ole nei asonga fua ole lua fe lus fu malima. Ai fia mo moli atu o mato lo fa anga ele afionga ile ngaftasi a fui maono si ale nga male au pepe male ainga mailo na uso I kala estete o pau I au tele po pau I au tele ma fa ma vaenga san fa I o kala estete ya la mo moli I o lua lo fa anga oi ele uso moni ya te au vatu le fionga le ngaftasi po le sunga fo ya tu sa mau ya fata si ale nga male fale tua ya le au pepe ya male tratu ainga baby sene ma baby fa pale Josephine Tamu Dalva Seville watching you from Seattle, Washington, Tacoma. Happy birthday, happy New Year to you and your family. Loretta Roberts Tuila Tufunga. But we are tele oi matu mata mataliatu from Las Vegas. Ella Lolouta Afamasanga watching you from Lower Hutt in Wellington. Talo fai ya alo lava. Tamara Smith se losa rosa se umanu. Talo falava malo se fu mnuia pilitangi mnuia telele kilisimasi mo le tausenga fou. Mataua nonu. Mataua nonu. Ba mai. Ka se atule ainga le apostolic I.A. Jeffrey R. Holland mo le tu ua lea, le maftanga le langa nei ilana au na le lei. Ia I le nei o langa alo matu sa vea, ia. A fai o se wala au le tua o te le o mai loa ae o wha mai senga lava nā lātou I lo au mai I ainga e lalata iai. Palonga o Suliveta Taivale, ta alo lava malol se fua moana langwana. O Moana, Masi Asup Mua, Langwana here in California. Okay, Talofa Moana, Merry Christmas and Happy New Year to you and your family. Piula Lene Le Alunga, but before si Vale Pasesa. Rialava, Yalefa Fonga Tapo Mai, ya, Masafo Christmas, Moletops and Fo, Malaya Song of Fua, Muli the Nay in New Zealand. Ai ole aso sa muli fo le nei ia Amerika ma Hawaii ole nei tausanga lua se fulu malelima ole wono minute wote ai ia le tula ono te le lopo ai si ole a fa te ia le tatou por kalame le so ale ole na ia ole no venga ole ole ala wakwanga al musika timuia kiora malo le soifua timuia watching from treetops ofele la aule ngawa epe ai lungalong kumkum ya lelei atalo fatu ya skei liu sione mafuta to Sydney Australia. Merry Christmas to you my brother manu sua talo fa my brother mo a lo omonwia oe ya fa perfo ile ainga leone tuitama lome tuitama ya fa perfo I ya le so ya church G ese fo ingo ngika ngaka tala pauna bye talo fo lava malo David 1121 ya fa perfo I la ulu Perenice anga vale o tau umalava leo o anga I malungo o tau sisi latu o lunga le afe ono se lau tangata o lo latu mafuta mai matufu ale tatou pola kalambe ya a wafo I
ia malolonga o le asonga fua muli o le nei tausanga ma ngā luenga ma lavasinga sa whianga iai ma le atunu. E la me mali lea o le si whainga fau lea ua mai e lauli. O lea, e le fau, ai ua toe whaamana tu mai e le fionga le li i pāne mia. E mana o mia, le tū wha lea nganga. Wa lai ona sāvalia, ma wau ma lu manongi o le tō whapa ia le au whainga luenga. Tofi le tua, le pai sino le tala le lei, ma le ainga sa le vi. Wa tele le whaapau ma le sori sa pati o tātou i Samu. Wa toi whaatulanga mai ai, i aso te talo ma aso ana pongi. Never before. Mo toi o i toi la langa mai le mea le nei, ma na o mi ai se whautuanga mai le au whainga luenga. O e kalesia kerisiano so fatas. Wa e iei mea la o taunu watu i Samoa. O meo tapua inga whaapau. Wa le tapua i se atua. Awa ese le mea wanga i ei tapua inga. Ala la le na e ta ua i tele le toe tanga ima le toe sila. I vaenga o le whaamae. E au fiai a o onga whakerisiano. Ina ia tātou manatua. E tā ua tele. Le tātou toe fōi le ponati o le sa tauro le li whaolo Jesu Keriso. Ina ia moni le mata upu tātou te talanoa iai. O le atua, o lona whaatofala inga Samoa, o lona whawaile i le atua. Tā ua i o nā mea. Ale fo i ua o whaitiu i nai la auli e le tele o le au media ma tu le epa mai lato. Whaitiu i lea. I le aapa i le atua. Le tau mawhai e sa ili se tō wha mai le au whai ngā luanga pa ia le atua. Ala wā whena whai. I le toi mawhai e le malo o na whai. Ai se i whai lo fo i le whangatia i le au whai ngā luenga ale atua. Le man onga o lo iai le malo, ina i mawhai o na ngā lue whaatasi ma le au whai ngā luenga ale atua. Ele si, o awa mo malu manongi o le lolo, ele fionga i le li i pālemia. Wa umana sa vali i tu malo e lima sfuma le tasi i road shows. A o leo wa sa vali ina ia ulu mo tāwhulau le sāwali, sa ili le tōwha, ai tūtina uma o le malo. Tātou o le malo longa.
Wasili ai lo utoe fo ilo uaina Walama fo ilena Me atoe fo iita Me tama whangalo E velele tonga Tau ina e iloaina Lo manui a inisia Tama whangaloa e le tau to whaalua Tama whangaloa e le tau to whaalua Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Sa o no, for so atasi, ma fau fonga e o sa tua lasi, le alofa
vai le atua Samoa ina ia pule ai matai. Aua o na sua whaua vai muia. Tauna ngā fua le te te ai mai la pau le matau le mai. Ole a ano moni ua le toi ai matai. Samoa Tafava Elena Ele Tino Oleana Ietuna Ietuna Elena Ole Atuma Ole Mania Mo Samoa. For le fayesia koi tangalolo a oto for fine wato popoto mato vilo ile vavalu ina le ito to le talo fa ape mate le muli o le wala io samo Samoa Samoa Peangalo o fa apefea Umo onga ina ietuma pea O lautanga vai o leito e avesea. Tangile fatu ale fire mo fire se Samoa away to matilite o ita o masani le fire fe. Williams Bay Band. Ja. Ma whaaman wia tuai I a te oe. E le asunga fua muri o le neito sanga lua se fulu ma le lima. Ja, whatalo whatu. E le pa ia mawalunga. Olo o whaafunga tāpua I mai. Ai ia whaamrianga I o te wawai atu. O le se e mai I le tātou telefoni. O le fionga I atu lua leulua I ali. Bai le lau boi Wellingtone. Whai mai. E ala whasawea. So I whamanui atu ia tu loa Elisara Fata o Taafuli. Ia whamanui atu eile tausanga fau. Mai atu lua leulua I o Wellingtone. Ia, malo. E bobori atu a ia whamrianga. O le taunu umea whamrianga o le naa. Caroline de Tuala, watching you from where? From Mangere East. Nice to have some local people tuning in. Evelyn Brown, a Merry Christmas to you. Yeah, whapena fo'i ia o Nisia Alailua, Talafalava, o Tofinga I Putsi, e se vai mari o kua ngā swafa o mai lunga I Peteru Moli Tau Tupufia Famuina. Ja, van mij wat mole zoveel. Great to know you're from Mota. Yes, I'm from Mota village too, born and raised
o Alofau, America Samoa, my family in Mota'a, o To'alima, Malia'i se misi, Talofai. Yes, I know them very well. Ua whai ilangi I ale wholaunga I lato umanei, le fionga ia toa, ma le tina ia liai, se misi. Ia whapea fhoi ia siuso ia toa, lea sa avea fhoi ma coach o le tātou au, o le Mota'a. Le tonga asa, nai, a o ta alo tonu al nai le tātou ei, li tai te lava, anga I mai lunga ia, na yo tātou uso ia le na mātou o se loa e taunu mai, ia le sunga ia matamua, Filippo sa ena, Pascale, whaongali, ia, taua tele. For my family matai title is Asi, Liai is my auntie, Whamiri atu fo'i, mo le tātou por Kalambe, ia, real tausanga fau ia te oe, leo so a Peteru, mo li tau tupufia whamwina. Ia mo tātou ainga malawa, vai Mota'a, vai ala, mangiangi, ma le whale vai maunga. A malo atu polonga, a lo le whaasoa, Moves the Band 78. Talo whae uso, Maria Tele Lava. Hope you had a wonderful Christmas. Yeah, you and the family, and also being away so many miles away in Malaysia. Lo whatu mo oe maruia tau sanga fau ia te oe male a inga. Simona Tavita tau ti, talo whalava uso ma lole. Soifu maruia le tau sanga fau ia te oe. Tawalunga atu le tātou pola Kalambe le nei asonga fua muri o le lua whelua sifulma le lima. E leisi vaenga ua whaatulanga mai e le sunga lauli al mali atoa I le tausia leo le sapati ma wha mamalu. Le sapati manatua la tātou I Samoa. E lua sapati. O le sapati ale kalesia o le toe fio mai o le asofitu. O le astona. Ia ma le sapati o le tapua iai le tōtele. O le asusa. O ala wala fete la inga fo lele po fea le aso e fitu iai aso. Ai o te loa na pau i o aso e loa. Ne te fo i o atu nisi e kalesi e len kersiano mana o. E whaile aso nga fua. Po le aso whareile. Ma lato sa pati. Tua ngā mela na o le talitonu ai. E le ai la iai ia meo e kalesia ia o amato na ulu whale atu le atunu o. Ea, ese o lātou talitonunga ma talitonunga whakeresiano o e kalesia so whaatasi Samoa. Mai o lo mana mia ai le whautuanga a le ainga salevi ma le au whainga aluenga. E teu wai le whaavae ai maise o le tūlanga o tāpua inga. Leisi vaenga tā ua whata oto mai e la uli mana I tātou tawalunga iei wā o le so. O le sapati le nei. Mo I lātou I Amerika ma le malotele, Hawaii, ia whapea fo I tuila manoa. Ai, o nafi le sapati mo le tōtele o I tātou. Ia, se I tātou vava ai le meangi ma whalala I le matangi. Ina I loa ai fo, I se whautuanga e au mai, e kalesia so o whatasi. Leo wanga I ai ia le fionga I le li pāle mia. Lesi vaenga sili o na tāua, pe o na whaatu langa mai e le fionga le li I pālemia. O a company o atu e tuli tamo e le taimi I ni ngā luenga, infrastructure and building construction I te tonu o Samoa. E le to iai se masini e pa o I le aso sa. Tāo fi u maa ngā luenga. Le ai se sa mala e to e pakia paka I le aso sa. Le aini ngā ruenga anikon kalate, le aini ngā ruenga te tele e o atuai ia ni company malato masini e tuli tamo e le taimi ma whai mai e te tauna wha at a certain time. So there will be time limitation. There is no work. Any public works, any construction, e le to iai ni mea whapena. Ne la whai le tūteu le tūlafono e whaataua I nai ia le toi fo'i o Samoa. I ona aso te talo ma ona aso ana pongi.
au tama tua i talia ina ma le anganga fia ma le anganga whaafatai lea vai. O tau sisila i matangi malolosi i o lo oangi nei e au kilani, malaloi Wellington. O matangi nei o le na fuafua e a nga i le atu Samoa ma le atu Pasifika. A le o tai ai i tātou i lunga nei. Mai o se mori mau i le ngātai whale i le meo leo i ai le waftele i au kilani. E tele i a meo vaala le maa fuli. E le maa losi tele o le batanga. A e te ilola wafo i lunga le ala tele i le alu o le tāpale. Te whalongu pe o le a kaumasangi i lunga lau kāwale o le a si i el makangi a ko se mea. La lana na e matuai le fautuanga ma le lapata inga i le mamalu lau tele o le tātou tenu. A le ia se me te alu e. I le isi mbea o le e wherua i e fua, ma whaakere e fua, le kāwale runga la wana. Ia, ma ia wha i tete, ma lapata ia, le tātou tenu, le sawa, whaatulunga ina, i mangala ese o le taulanga nei. Ia maso se mea lava New Zealand o le mwhai o na ma ua mai ai le tātou au nanga ma le tautua. Whapena fo i lunga le FM 106.1 i Samoa. Ai tete i le tūlanga o le sausawa, e mese matangi o lo o iai le teimile nei. Whatalofa i lo tua fine i a Fuatino Iosefa, tamaitai o Erolini, whapea fōi le usua vaisingano ma fōleni i a moutou uma le tātou ainga. Maise le tātou tamamatua, le fionga i a masoe, i a whatalofa atu. Tātou si o lo manuia le tātou tamā, maise fōi le mawhitanga a tamam tina mātutua o le whāliu nei le la, e lona tau o fiafi. Tamam tina mātua malava le atunu o lea na manuia mai le se i lea na tātou whina o i nei le tātou setseni, atu le whamalo, whamanuia atu le tausanga fau i a te autou uma, mai se fo i o tātou te tai e peuna iai le talenga leo muenga. Le sunga ia sua, Edwin Puni, po le tau whafo i a tele ai, le fionga i a tō whilau, Esther tō whilau, pa pia fo i le fionga i le anoli, al whepulea i semi pulea i ma le whalitua, i a sene ma le ainga, lo whatu ma i manuia le tau sanga fau, i a te utou uma, i a maise le tātou whaalapu patonga le nā, o ta mamtina mātutua o le whaniu nei le la. O mai leo lo tala noa i se tūlanga whaanono o lo i ai ia o so whainga ele o malolo so le o mai aso malolo Christmasi ma le tausanga fo. Nā lava matua ka pomu ai leo ia o so whainga. O atu le whamalo i lau fionga le li paramia ma le minsta o le matanga luenga leo. Ai mai se fo i tūtino uma o le executive a leo. Lau fionga e le komsina le tu mau. Sunga le ia tau a whamasanga Samuelu. Ia whapea fōi ia sui komsina. O lutena. O leo asiasi. Inspectors. Ia aile ngata fōi le na ole mamalu. O li imta maitai o lo o afia i le tele o sfa inga nei. Ma le mea tā uai. Wa matanu fefefe tangata. Wa lewa umana wha upenga. Ma ua talia ina. Le wha upenga ina uma o leo. I le teimi e alu ia lata o sfainga. Ale wha nonoanga le iei nei. Mai le toa wha se fulu ma le wha o i lata na tau fia. Au le whaia le Christmas. O le toa se fulu ma le toa fitu. O i lata nei. O tamai tai. Ai ma me o tama i te nei ti ta is fulu tolu fulu fasu lima tausanga e mau atu iai. Tasile na vaenga ta ua te leo o tilo atu ne iai. Ua whai me o fale fo i e ta ua fale talitane tu lou le whaafonga le atunu. Trafficking for prostitution in Samoa has become worse now. Tasile na me o leo tilo ne iai. Tangata ne e inu loma fele lei whala au whasaina nei. Tua pongi sa atoa le wa aima le mawhau. Ma mea mātanga e whai i tēnei ti ia o ta pu e atu. Ma wha fele lei i pauta ma mea whala au whasaina nei. Whai e i winga mātanga. Whiusua inga wha solitu la whono.
statutory rape to lo le whaafonga le tunu. A o le toa tele o te mai tai nei o lo whaia le mea nei. O tau titi a le ai se oso wha inga e le maua ai le tu pao tina ma te mai tai. La le mea ua whaia i whapea le mea le. Wheo iai le whaasinu manga o tau tina ma te mai tai o le tunu. Whamai voi o tau o pae ma auli a la le mea le whai. O le pae ma le mimiti. Tulau o tau sa au mo tina ma aunga whapae o le tunu i whale tua matausi. Tā ua ai le mea le wa nga i ai i ala auli ma le malo. I tū tino uma o le atunu male malo. Mafutanga tina ma te maitai. O awa luma o tina ma te maitai ma awa luma o tane. O ai e a ngai i le pule ma malu o li i ma fai pule. Whape na fo i au auna pa ia le atua. A wai le ai a seisi o tangata nei. E le ulu fale se fale sama wha alongo i se upu o se fai whea. Wau tō si sila mea leo no fai atu. O tātou iling tangata kerisiano. Ua na o tangata wha fōlinga o ni kerisiano. Ai o le matua i a mio pā a ālawa. It is sel tala na. Na o na o le lotu e wha fōlinga. Ai le o tangata kerisiano. Se wawa aila e mea lea. Aso i tate le mawhau. O mea nei e whai atu nu umamau. Le a whianga o tina mata mai tai. Ma tei ni ti tala vau. Ta ino i noe, leiti oa soe, vai aso oma, e ta tau na maua mai tala mai Samoa. Whaasala launga ma tustu singa. O lo soe le te ni titi tau mai tau sanga, sfulu lua, sfulu tolu, sfulu wha. E oa ho, iei. Oi o tato so i la tau away from the road. Who are kidnapping these young girls? Where's the protection now for these young girls? Tale me le fai. Au whea lau iei mātua. Au whea tangato le nuu. Tangato le ainga. Wale i loa ai ma wa ai po whea nga i ai. Tupulanga le lātu wa inga ma le nuu. Ioe. Ana ia o le vava i atu. I le tulanga ua mana umia ai. Le fautuanga mai le au fai ngā luenga tutofia le atua ma laing salivi. O le si vaenga ta ua tele o le ua mai tauina. O tangata nei e le fiu ori. O i la tau ia ua toe maua i osafa inga. Na kaloka mua foi, ma molia. Ile fatau aisa male ai aisa male a umafala au fasaina. These are the reoffenders. They have continued to defy the law. Nana uma o mele tauna fai tangata nei. A much more harder deterrence that needed so much. Ioe, e tā ua le matua loka ma tele ni whaasalanga. Ele kia ye. Ale loka mo le waru masina, sfulu lua masina, sulu lima toa sa voi, koe le waku foi, ole mea la vai tas. The reoffenders number increases all the time. And those who are caught in the police raid, and many of them are reoffenders, drug users and drug pushers, reoffenders. Ile fau ia la tūleo, peo lau e ka whawhau ukai. Isa meo se boot camp volele. Oh. Tama tau tia lava. Tau teleo i lātou, leini ngā ruenga. Ai au tau sila sila i o lātou whale mata mao a inga. O ta a vale, teu e a watu i atunu i whafo e tau ngata. Lifestyle o lai wha ngahe tangata nei ma o lai.
Ai le ni ngā ruenga. Te fwoi la ua mata I tuina e leo leo. What are the trends and the patterns of the lifestyles of these people who do not have jobs, but look at the wealth that they amalgamate through the years, and look at the cars that they drive. Oka e a e ka fifi isu li. Alofa mai le tua vai lo tusa so tātou manuia au tātou wha mawai atu I leo asonga fua muri o le nei tau sanga lua whe lua sifurma lima. Ia angalele atu le tua I ngā ruenga o lo tau wha mai o le nei asonga fua. Ia ma tātou whi loa I fo I le aso lua muri ata e au o le lua whe lua sifurma lima. Everything is the last day, the last hour, the last Monday and the last Tuesday of 2025. Ia, suinga ko mea fau e kaunga whai le kausanga fau. Nā whatali, utu vei, ta alofa lava malo sa I whamanuia. Ia, o lausa kamuta, taomi, alo lava sa I whamanuia. O tau ma lava olo o I lunga le tātou api o fōringa. Ia angale lei le atua, manisi o lo ngā lulu e pēa. I le nei taimi. Leo te wamai atu e le lo whaanga lea o ia sei siaki pēr le lo whaanga lea le lo whaanga le nei o leo tu lava. Whamanui atu ia le aso whanau o si mātou granddaughter o to'o a tā lei ranginui o manu rewa. Ruia tele lau aso whanau, mai e toi maua nisi aso se tele whapenei le lumanai. Whamni atu le tua mo au fuafuanga mo le lumanai. Alo whaanga mo e le pele, mai lo grandpa, mo lo nana I papa totoe. Alo lo whātua I fōi o mātua, o tua ngane mātutua, Montel, Mamarkel, o lo uso ia Laurini, Ia mautua ngane masanga ia Kenzo Mazavia. Happy birthday, our darling. Oile ngō le teine, alofa anga mo alofa e leu tu lava. Yeah, happy birthday to you, girl. And Merry Christmas, belated. And also have a prosperous and wonderful new year. And love from your grandpa and Nana in Papa Totoy. Your parents, your sisters, and your brothers. Happy birthday. From your papa and your nana in Papa Toitoi. Ia, ona taumalunga tumai lea. Ia I se upu fo'i ua pa o papa I lau whaafonga I le so, toi whaafo mai upu le atou sa vea. Ai one ngalo I atou. Oi, lo malolo tātou maketi le nai o Tara. Male maketi I Glendon, Maria Nive, Mamarita, ia wapia voila fionga ia tuala, male whaletua ia peka I Otara, ono noinga. Na ole ia tau sa vea te wala au ia ele te fio mai le tio, pe o te anga ia tu mo. Moni lau vai ole ola. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu, o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu alana. Ala wangelo I ngale le tasi market, whakaui masau māmoe I ngā masau pakua moa, masau muri pipi, io maua mea whaisa pasui, ia ma le talo mai Samoa, ia e mai se foi, le tele o isi vaenga tā ua. O le aso atai au, o le a mawhasoa ai ma le fionga ia salama tua kome. O se tasi o tamali I o le atunu o ieilo na laisene kilia mai ai I tua. Ia le tele o tātou o loa mauta ma whaamomoli I olo au mai Samoa. E le o sa o ma le lei o na whaia mai pepa e agencies I Samoa. O na mai la ia le nei, e le tali I na fōi. E le vaenga o le tiute ma le vaenga o le o tulafono I nei o le quarantine ia po o le vaenga o le office o whaasu. E mai I tua containers nei. Fia hafe tupe o lo alu ai.
talo whai a tau le au whainga luenga ma le au whai whātoanga o lo tau ma whai au mai i a containers nei. Ai tau te le mana malama le lei i ai. Mama au tau polonga ai le tele o tupe alu ai. Ona o le lei o whasota inga o le Mafi Samoa. Le agency le vaa e momori mai ai. Ma le ato o toa le documentation o pepa e te tau ona ma whai ai o na malama New Zealand. Ma whaafai ngofia i au na kilia mai tua. Uta, containers, whamomoli, tonga, talo, ma isi mea uma whapena o loa tau lima. A whea ni nā i le Tasi Market i mangele i taftafa o McDonald, nā o iei le talo Samoa le nā o tau nuu nā. Mo i fo i nā. Ma isi tau mawha o le tanu. Ia le nā, mo i fo i nā ma lau vai o le ola. Lau vai a voka. Ai mo o toia sa masanyo na oi i o tara ma i manurewa. Wala aule ia tau sa vea o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu. Ia tawa lunga atu le nei aso whaaftai le atunu o le titalo lava ina ia baua le soifua la lei ma taitai atu e le tua le whai ngā malanga tātou au lia ma le nganga fifia ma le nganga whaaftai awane i afe moe le whai ngā malanga taunu ule aso mua Januari lua afe lua sifuru maleono au te tu au tau e le pesele a tau sevea le nofoto tasi tu sia le tina ia vai tupu to whaiono le avasa te lo tau sanga ai usu ma wha leo ina ele au ona nei le a taua sevea le urua iali se yuli so alo Al Harrington tu manu bao le bea. O le sunga ya sau seu si ufanua. Ya, o le ave pasi le na o le pasi moi le so. Rui Samoa, soi fuia, whenua i taia. O uno, foto atasi, ma fau ngai, ua sau tua nasi, le alo whahe, mo oe wa pei, o se mai. Awele lai, se iangi mai, si ole o e tawhia whalongo i ai, la upele ea, o o whea o e ai. Lalulangi pua o amale manunu, wa sola le la fa sulu sulu, unai o folingai, wa mo atu. Be ana ela talata mai se fusia uma e foi mai la upele ea wasili o eleva ai e moni ai o Solomona, o vai e telele tineia le lofa, e sole sami, ma le au e fe tawheai. Le timungai se i tō mai, wa o ngalala i le fia inu mai, vai mai e sotana, po o a upele ai. Lalulangi pua o amale manu, wa sola le la fa sulu sulu, unai o folingai, wa mo atu. Pe ana ela talata mai, se fusia uma e foi mai, la upele ea, wasili o eleva ai. Le masoninga a oe maita, lau pele e ai le whangalu
Tetewina, pea oe isi o ufatu. O na punava o si o tau langa, o mea lelei, ma mea leanga. Wale sawai, so o se tangata. The world is cold, the world is gray. You turn the sunshine away. You will never know an empty heart till once more you're close to me, as close as we can never be. I'll be longing to hold you